Чемпелот яздывал, Иорданием яздывал, Айвишвенеджа, Дара и Раджане Абаза Квартаны, университетах Ацарахцам, Ирачедзену, Яшау Хавсааваза, Жирю Кротон Зопил. Войзатолося прием, Арачечек из Тулой, Агент, Республика Кой, Урстула Юпон, Аквота Корурто. Акар Рыштвой и Гребшин, Урстула, университет Кореш. Уя Гребшвой, Абрам Сергей Пазов Топ, Российско-Черкесский университет, проректор, и Бахаши, Дара, и Чеемку, и Рыбшвы, Амилат университет, Абриюза Атакыла Защи. Харихаму, Заанат Курыла, Джара Виштган, Яшадзев, Выянзана Коубриев, Апсу университет, Шеш университет, Аварда Болгария университет, какие? Авторитет город, Рылова, Яша Цимон. Убри Хамуцов, Яовой, Имаченко, Аллах, Апснур Бзи из Батчко. Яовой, Апснур, Акун, Апснур Бзи из Зембо. Харата, Выпсер Чион, Ицо, Аха, Харара Хату Кисуш. Сара Евляшев, Сара Пхен. Абасхей, Харах Зерчей, Амбирзи Ахакуззам, Асаратенко. Убри Халару, Амилат идея. Яша усознавоза, Зиграха Ейху, Амля, Хара, Хачинчуа, Рыхамшра, Асаровна, обрезный шок. Амилат идея, Асаратена Халару. Харайхаша Зубайов, Карат Бызшан, Яфуцин, Ацортонанца Асара Сидовский. Аха Шуксы Капшан, Убыся Хацбей. Ило Хашча Базовка, Харахафу Папсачу. Абревиза на центр Апахцапхан Хацбей. А лингвистикой, а инновацией, а технологией и русском, а центр. Убра, а база Çok iş başaran Antanur Babos Bey'i kutluyoruz ve sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Kongre üyelerimiz ve delegelerimiz, раз Халазов позиции такую сейчас проводит. Хакерскую делегация еще другой труптулечкани хаму пара абсуар федеральная федерация. Бишсарахиште труптулы югын хава хабсуа ахайткулы курбзурула редкаларызын аусадахлы. Яхирранза хайхабчан аран гаразуи. أريشف تربلتسن أجابات البلد حرة أو ينخص وبري رتبان حواجل يزجرين الزوانا أثر خطوس يحمل ناس تشخطوس يحمل وصنع من تكرر أخي شمرة
Дорогие гости, всех приветствуем вас здесь, дорогие делегаты, дорогие гости из других стран. Хочу сказать спасибо всей вашей сплоченности в том вопросе, как организования данного конгресса, так и приезда сюда, на территорию Абхазии, для того, чтобы участвовать в этом конгрессе. Нас федерациялар Türk'te yakın havaylar, Rıbsşa, Rıbsşa, Yılayır, Kemzen, Rıhçar, Zahan, Avusovra, Aksakar, Ahapitri, Yamur, Şimri, Erse, Zirgara, Türk'te yakın Şimra, Ovana, Avusadolara, Hatbusi, Hamur. Haber veriyor. Nasıl ki salıge hanasmosla havaylar, problem tulkara çönüyor. Федерация работает над тем, чтобы на территории Турции и в других странах люди были знакомы с абхазским языком, абхазским бытом и культурой. И мы работаем в деле продвижения признания Республики Абхазии Турецкой Республикой. И будем продолжать эту работу, я надеюсь, совместно с остальными ассоциациями и с остальными представителями нашего народа по всему миру. Убарта проблем разберзаха Türkiye işgaliye ve rehber kılıkla Ağuz çıkıydı doğdu Hagvan'a garabı. Nasıl hükümkar için hava hamsat yılçın ya o problem var. Abartıysa ki kakakakak yahvazar Ağuz ızdah bulaşa abız şu diaspora yakın kuvru biz şöyle yakın kırsı. Nasıl hükümkar işte bakın hürü nasıl ekonomik gana khalat Ağuz atsara Abubzi razar za biznes razar za Ağus'a dolara haber ki federasyon sala Ağus'a dahlarını kapsınlar hünkâr asfaralar. Yaşadığı bir hayatlara. У нас есть огромное количество проблем, над которыми мы работаем. Это проблемы распространения абхазского языка среди людей, проживающих за пределами нашей республики. Также культурные и иные проекты, которые мы, как федерация, пытаемся продвигать. И мне хотелось бы поговорить о том, как в разных сферах мы можем взаимодействовать для того, чтобы добиться совместных успехов. Yaşadığı uçtu, priyamşkor zimmi hakkıya ve priyala tarike abarta uskor zahanatı alışverişe almak ve Hagvan'a garabı. Мы уверены, что в течение сегодняшнего и последующих дней этого конгресса у нас будут намечены какие-то планы, какие-то дальнейшие, скажем так, пути разрешения стоящих перед нами целей. Yaşara hani nşuvaz şopat hareket anlatışını yaptı. Burada sesbet Gustav yani az çok serobri abartı gibi bir problem mezigi sıkıntısını yense tutuya apa sıvana garab sahne kazılı yakınız bu olan Ali yaşavacı nas yatağızır gelir bana Apyozmo, Arius, Yalaça, Juan, Türkçe, Hıntkar, Mustafa, Hıntkar, Hıntkar, Yordanya, Suriye, Bizar, Abart, Konstitüsya, Yakşava, Zakon Beyrukşava, Asatu Gabrius, Adulatu, Agvana Garahano, Hazıma Pşezet, Ska, Yibziyoko, Sahinza Pşezalabrasa, Yahiz Baza Alanra, Yibziyoko, Yispotsnizm Babaz, Jedem izin pokazal, ubartki halak hayagana, znači Ağus'a dolatu, Hagvan'a garasımı Apsu Federasya zala yamet vatslara rahtoy, česni işi hargıva Ağustав, Boşuna khas ubri hamyarla şarno, ubri putsni yechakka Hagvan'a garasımı, ajı şu sırçırstakzam, حيلا ترى يخدي وجدي وجاش تحكيم بسوي ترى هواي بدر الزنا السيال الصرص السيال حكي هوا كثير شو مثلا تبوك شر. Свое мнение, что сегодня в тех файлах, которые раздавались, был также устав, который будет предложен к голосованию, но, к сожалению, не все ознакомлены с этим уставом. Хотелось бы попросить, чтобы мы смогли все
в ходе сегодняшнего и последующих дней работы, а также, возможно, далее ознакомиться более подробно с этим уставом и внести какие-то изменения, возможно, какие-то предложения по самому уставу и, скажем так, выработать устав, который будет соответствовать как целям, так и задачам Конгресса и будет идти в ногу с конституциями всех стран, в которых планы Абхазско-Абхазского конгресса будут осуществляться. Прошу от имени Федерации Абхазских культурных центров принять вот это небольшое предложение, и я уверен, что в последующие дни работы мы сможем наработать документ, который будет помогать всему Конгрессу осуществлять свою деятельность в более правильном русле. Благодарю вас всех за внимание, не хочется занимать вашего времени, плодотворной всем работы. Европа гивня зартихе брюзека. Трактологи цивитры. Их замедуняется брюзечкара ронала далеки. Ну из игра с них не алучах. Такие решения не будут гиганты. Ара абсна забан перукшо, репсна карету. Абсна забан перукшо. Вообще отцов нас говорится станизис. Я бы замери не царава рехурс. Вай юго царава духа харай трасти и сам царава говорит, но хз Кавказ я общий, Москва я общий. Устчутся атала галрала, том как мы хан искатом, проект визахца, я бы писала жгала тахачуцный ютуб, ксни хайвет, Вашингтон хайвет, хауи, ну срак иксдата, замучала дозари ашцаха, дара яшем гора сара бурдулов хрустхарста. Вот я алоты рала севера устав, я бы зовус один нападок на каду, сосал Волга, Америка конституции, где сама хозяйка моя короченева постарала, кстати, мощно, я говорю, и вас я будет кто без зубан группу Иордания без зубан группу Харахту, Хавай Рахимхо, Адира خون زرع حسك اسم خالم زرع من تشزر على طول حروية خوستابة تحزوا غلط زوجي وسي أوس خوستة سرا كنزاس بيسكو زما خسرين سحب سرا بيتخطنا يمش خمس شحناس شو شعات خليه شو تخليه وسي عاش صوت يعمل لوجيكا كوب سكيس تحاول مش تجيب تحاول الناس اللي يحضر بان حاخو شن يخيز بس ويصير خرعتهم سردارو بالزبط دار سبزيو بخوزات بالسخوز سخوزري وليس حاجة درويش دار بالزبط خوز خيخ سرا ويعرس بسكودم ستامزا ويعمل يستخدخو رجابا ناس كيسكات يستخدخو بريو أبريا بسنزهن جهاز بخو أبسنزهن تخطوة دوما كاجر دوما بشتانو وياش نخوما يخو ويدن تاريو بريا برسكودة كيرا خبصتان يتشركوز وصلنا جراح نشيلو زعما وصلنا كده تسقط خمدروه وسي خير مكانه دجي يجع شوكسا أبسنا زيز قوم بالله أبسنا زحنين تامس السواء أبسنا الخنزار نزبط وكابي حبي ساق شحط خلينا ندركور على سرا ويمكن حسب هو الساق شحط وس تبيانا قرالو بيرجع بسرا سيدقون تسيوصل بسويزة تيركو تلاتكي سيدقون سيدقون مختلط يسقالش وياو يعني تشوكي ورقي سقوط زهرو، ترى إذا برسمو
واحد كده على المسألة زكير يخلص يخون يبراد ناس الروحي يخلص ساخي كده وبراد يزسكن الناس مدرس في حالة شوية جبرتين عربي يأكل نقول زكيدا يعرف يخون يزدروا زكيز يزدروا يبخار نزل الله بس أخذ شكرك شيء راح نضرب يستشحن الناس يعني خارج يحيي يستشحن هاي المستقبل جاب هذا البريد يريد خط مسلاحين كثيرون. Müsaadenizle kısa olarak özetlemeye çalışacağım Sayın Gennady Alamyer'in dediklerini. Şu an mevcut elimizde bulunan tüzük projesidir. Ancak tabii ki 54 tane farklı ülkede yaşayan bizim diasporamızın her ülkenin anayasasını gözün önünde bulundurarak bir tüzük hazırlamak çok zordur. Ve bizim hazırladığımız tüzük tabii Abhazya Cumhuriyeti Anayasası'na dayanmaktadır. Ayrıca Kuzey Kafkasya devletlerinde ve Rusya Federasyonu'nda denetlenmiştir. Tabii bugün ve yarın içerisinde ve bu kongrenin işbirleri içerisinde incelenebilir, eklenebilir bir şeyler. Ama baştan sonuna kadar değiştirilmesi ne gelince bunu maalesef yetişemeyiz ve bu kongremizin yani çalışma yolunu biraz şey yapacaktır yani zor duruma sokacaktır. Eminim ki bugünler içerisinde mantıklı olan ve hepimizin faydasına olan bir karara varabileceğimize inanıyorum. Şu anda sözü Sayın Recep Agırbay'a vermek üzere telefonumu ona uzatmıştır. Hatırlısko Hakas. Hatırlıkta bizim sıçtozları o saatte Sarkor Bajidiydi. Abhazya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sayın Raul Hacı'dır. Глубоко уважаемый президент Республики Абхазия Рауль Хачинба. Abhazya Kongresi Başkanı Sayın Taras Şanlı. Уважаемый президент Абхазо-Абхазинского конгресса Тарас Шамба. Kongrenin değerli delegasyonu ve misafirler. Уважаемые делегаты и гости конгресса. Türkiye delegasyonu olarak hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Приветствуем всех вас от имени турецкой делегации. Bu yılki kongrenin tüm dünya Abhaz-Abhazin halkına, dünya halklarına mutluluk getirmesini, umut vermesini diliyoruz. Öncelikle bu günleri yaşamamızı borçlu olduğumuz, başta Abhazya Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı ve bu kongrenin kurucusu, Bağımsızlık Savaşı kahramanı Sayın Vladislav Arzumba olmak üzere, savaşta hayatlarını kaybeden ve savaş gazisi kardeşlerimizin huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Пусть этот конгресс принесет счастье и надежду всему абхазо-абхазинскому народу, всем народам мира. Мы склоняем голову в благодарность первому президенту Республики Абхазия и основателю этого конгресса, герою освободительной борьбы уважаемому Владиславу Арзумбе и всем братьям, участвовавшим и сложившим головы в этой борьбе, которым мы обязаны своей жизнью. Bu toplantının gündeminin ağırlığı olarak geri dönüş konusu olduğunu biliyoruz. Ancak öncelikle bizi bir araya getiren bu kongrenin önemi ve bunu nasıl yaşatabileceğimiz konusundaki görüşlerimizi belirtmek istiyoruz. Как известно, главной темой нашей встречи является репатриация. Однако прежде всего мы хотим высказать свое мнение о значении настоящего конгресса, собравшего всех нас, о том, что нужно делать для его продолжения. Böyle bir daimi kongre neden gerekli? Зачем нужен такой постоянный конгресс? Abhazya işgalinden yaklaşık iki ay sonra büyük lider Vladislav Arzumba, Abhazya'nın yalnız olmadığını, Abhazya'da yaşayan Abhaz nüfusundan ibaret olmadığını,
33 ülkeye serpilmiş Abhaz Abazinlerin ve Türk Kafkasya'daki kardeşlerinin gerektiğinde ana yurtlarının yanında yer alabileceğini dosta düşmana göstermek ve dayanışmayı sağlamak için 7-8 Ekim 1992'de Abhazya'nın Budavutay'ın Nurlu köyünde bu kongrenin ilkini gerçekleştirmiştir. Olağanüstü bir katılımla gerçekleşen bu kongrede iyi bir sinerji yakalanmış, birlik, beraberlik mesajı verilmiş, büyük bir heyecanla geçen bu toplantıda somut kararlar alınmıştır. Nitekim savaş bu birlikteliğin yarattığı güç ve inancın da etkisiyle zaferle noktalanmıştır. Приблизительно через 2 месяца после оккупации Абхазии, 7-8 октября 1992 года, великий лидер Владислав Арзамов впервые собрал этот конгресс в селе Лузне Удаутского района, чтобы продемонстрировать всем друзьям и врагам, что Абхазия не одинока, что абхазский народ – это не только народ Абхазии, что Абхазия – абазины, живущих в 33 разных странах мира, и все наши братья на Кавказе при необходимости готовы поддержать свою историческую родину. Тот конгресс привлек невероятно большое количество участников, смог создать синергию, заявил о стремлении к единству, вызвал воодушевление. На конгрессе были приняты конкретные решения. Это единство и эта вера позволили победить в борьбе. Zafer sonrasında 1994'te yapılan ikinci kongre, birinci kongreyi aratmayacak bir katılım, heyecan ve coşkuyla gerçekleşmiştir. Bu kongrede efsane lider Vladisław Arzamak şu vecizeyi dile getirmiştir. Bu kongre, tüm dünya Abhaz Abazinlerin parlamentosu ve bu hususa yer verilmesinde yarar veriyoruz. Bu durumda İngilizce adının da World Abhaz Abazin Permanent Congress şeklinde olması gerekecektir. Zira sürekliliği olan bir kongredir. Первое. Мы считаем, что следует уточнить название Конгресса и именовать его постоянный Всемирный Конгресс Абхазо-Абазинского народа. Называть его Конгрессом в письменных текстах и внести соответствующие изменения в его устав. В этом случае по-английски он будет именоваться как World Abkhaz-Abazin Permanent Congress, потому что Конгресс является постоянным. Kongrenin sürekliliğinin sağlanması, işlevselliğinin arttırılması. Bunun için ayrı bir bütçeye, ayrı bir binaya sahip olması, araç ve gereç bakımından donatılması, İngilizce ve Türkçe'de bilen gençlerin sürekli olarak istihdamı gerekmektedir. Второе. Для обеспечения постоянного характера Конгресса и повышения его функциональности он должен обладать отдельным бюджетом, отдельным зданием и необходимым оборудованием и молодыми кадрами, владеющими как английским, так и турецким языками. 3. Kongre kararlarının ve tüzük hükümlerinin uygulanması. Kongre kararlarının ve yürürlüğe gelecek olan tüzük hükümlerinin kesintisiz ve harfiyen uygulanması, kongrenin saygınlığı açısından önem arz etmektedir. Örneğin, genel kurulda bir sonraki toplantı şu tarihte yapılacak şeklinde bir karar alınmışsa veya tüzükte bu kongre 4 yılda bir toplanır şeklinde bir hüküm yer alıyorsa, dünyanın dört bir yanında yaşayan kardeşlerimiz o yıl bu kongrenin yapılacağından emin olmalı ve hazırlıklarını, planlarını ona göre yapmalıdır. Третье. Выполнение решений Конгресса и положений его устава. Постоянное буквальное выполнение решений Конгресса и положений его устава, который будет принят, важно с точки зрения его престижа. Например, если на Генеральном Совете было принято решение о дате проведения Конгресса или в уставе указано, что Конгресс проводится раз в 4 года, наши соотечественники по всему миру должны быть уверены, что Конгресс будет проведен вовремя и строить свои планы в соответствии с этим. 4. Kongre teşkilatı. Genel Merkezi Abhazya'nın başkenti Suhum'da bulunan kongrenin halkalarını teşkil edecek olan
ülke başkan yardımcılıkları olacaktır. Veya bana başka bir isim de verebilir. Başkan yardımcılarıyla koordineli olarak çalışacak kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları ülke kentlerinde temsilcilikler oluşturulacaktır. Uluslararası sivil teşkilatlanma ile sıkı bir iletişim zinciri kurulacaktır. Eğer bu zinciri sağlıklı kurabilir, sürekliliğini sağlayabilirsek, ana vatanla diaspora arasında fasılasız ve istikrarlı bir çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır. Kongrenin başka ülkelerde şube açması ise o ülke mevzuatında sorun oluşturacağından şube yapılanmasına gidilmemelidir. Четвертое. Организация Конгресса. В аппарате Конгресса, главным центром которого является столица Абхазии, город Сухум, должны иметься отделы заместителей председателя Конгресса по разным странам, которые будут работать в координации с представительствами Конгресса в странах, где массово проживают наши соотечественники, и осуществлять тесное взаимодействие с международными гражданскими организациями. Если мы сможем создать прочные звенья этой цепи и обеспечить их постоянную работу, а между нашей исторической родиной и диаспорами будут налажены непрерывные и последовательные рабочие отношения. Создание отделений Конгресса может противоречить законодательству других стран, и по этому пути идти не следует. Kongrenin yapısı ve delege seçimi. Abhaz Akademi Daimi Kongresi bir sivil toplum kuruluşudur. Parantez içinde Non-Governmental Organization, yine parantez içinde NGO'dur. Bir halk kongresi veya çalışmaları bir sivil toplum faaliyeti olduğundan hiçbir resmi kurum, parantez içinde devlet, dernek, hiçbir federasyon, vakıf ve benzeri tüzel kişiliklere bağlı veya bağımlı olarak değil, çalışmalarını kendi merkez ve taşra teşkilatıyla bağımsız olarak sürdürecektir. Kongre, kendi merkez ve taşra teşkilatı çalışmalarıyla tespit edilecek delegelerle toplanmıştır. Пятое. Структура Конгресса и выборы делегатов. Постоянный Всемирный конгресс абхазо-абхазинского народа является негосударственной организацией, в скобках NGO, Non-Government Organization. Деятельность Народного конгресса является гражданской деятельностью и связана с какими-либо официальными, в скобках государственными органами, союзами, федерациями, фондами и другими юридическими лицами. Конгресс не зависит от них и должен продолжать работать независимо через свой центр и периферийные организации. В Конгрессе должны участвовать делегаты, которых определяет центр и периферийные организации. Geri dönüş. Репатриация. Aslında 1992 yılından itibaren geri dönüş konusu gündemimizin en önemli maddelerinde birini teşkil etmektedir. Hiç kuşku yok ki 1993'te kurulmuş olan Abhazya Geri Dönüş Devlet Komitesi'nin, parantez içinde komite, Suriye'deki kardeşlerimizin Abhazya'ya getirilmesi dışında geri dönüş konusunda istenilen başarıyı yakalayabilmiş değildir. Начиная с 1992 года, репатриация является одним из важнейших пунктов нашей повестки дня. Нет сомнений в том, что Государственный комитет Абхазии по репатриации, в скобках комитет, созданный в 1993 году, не достиг желаемых результатов, за исключением возвращения на родину наших соотечественников из Сирии. Geri dönüş seferberliğinde özellikle şu hususları belirtmek isteriz. По вопросу активизации репатриации мы хотим подчеркнуть следующее. Bir, komitenin öncelikle dönüşçüler için barınma yeri, geçiş döneminde ücretsiz gıda temin hizmetleri, sonraki dönemlerde de yaşamlarını sürdürebilecekleri bir istihdam alanı gösterilmeli. Bunun altyapısı hazırlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki tutunamayıp geri dönenler başka istekliler için de cesaret kırıcı ve caydırıcı olacaktır. Первое. Комитету прежде всего следует обеспечивать репатриантов местом для проживания, бесплатным продовольствием и на переходный период.
На следующем этапе указывать сферу деятельности, работая в которой они могли бы обеспечить свое существование и подготовить необходимую для этого инфраструктуру. Нельзя забывать, что репатрианты, которые не могут прижиться здесь, возвращаются в свои страны, разубеждают и лишают решимости других желающих. Sürekli olmasa da ana vatanlığın ve gerçek değerleriyle ev temin edilebilmeli, varsa bürokratik işlemler kaldırılmalıdır. Второе. Наши соотечественники, которые имеют желание поддерживать тесные связи с исторической родиной, должны быть, хоть и не постоянно, иметь возможность покупать жилье не по высоким, а по приемлемым и реальным ценам, для чего должны быть сняты бюрократические препоны, если таковые имеются. 3. Abhazya'da iş yapmak için emeğini ve sermayesini koyan kardeşlerimizin bürokrasiye boğulması, kendilerine yeterli teşviklerin verilmemesi, onları en çok zorlayan ve caydıran hususlar olmaktadır. Devlet bu müteşebbislerin önünü açmalı, her türlü teşviki vermeli. Örneğin yatırım yapanlara en az 3 yıl vergi muafiyeti uygulanmalı. Varsa aracılardan kurtarılmalıdır. Zira geri dönüşün en önemli anahtarı istihdam alanıdır. Третье. Наши соотечественники, готовые вложить свой труд и капитал в деятельность в Абхазии, испытывают трудности и теряют свою решимость из-за удушающей бюрократии и отсутствия достаточных поощрительных мер. Государство должно открыть перед этими предпринимателями дорогу, всемерно поощрять их, например, как минимум на 3 года освобождать от уплаты налогов и убрать посредников, если таковые имеются. Потому что ключ к репатриации – это сфера занятости. Geri dönüş komitesi en kısa zamanda bakanlığa dönüştürülmeli, merkez ve taşra teşkilatıyla daha keskin bir yapı oluşturulmalıdır. Четвертое. Комитет по репатриации в кратчайшие сроки должен быть преобразован в министерство и создать более эффективную структуру, состоящую из центральных и периферийных организаций. 5. Geri dönüş komitesi, kardeşlerimizin yaşadığı ülkelerin en ücra köşelerine kadar örgütlenmiş olan kongrenin merkez ve taşra teşkilatıyla sıkı bir işbirliği içinde çalışmalıdır. Пятое. Комитет по репатриации должен работать в тесной связи с центральными и периферийными организациями комитета, охватывающими своей деятельностью самые удаленные уголки стран, в которых проживают наши соотечественники. Özellikle Türkiye'ye ulaşım sorunlarının çözülmesi, düzenli gemi seferlerine başlanması ve havayolu ulaşımının daha ekonomik yapılabilmesinin çareleri araştırılmalıdır. Шестое. Особенно важно решить транспортные проблемы с Турцией, начать выполнять регулярные морские рейсы и изыскать возможности сделать воздушное сообщение более экономичным. 7. Abhazya ekonomisinin lokomotifi turizm sektörü. Bu sektörün hizmet kalitesinin dünya standartlarına yükseltilmesi kaçınılmaz. Kalifiye personel yetiştirilmesinin ilk öğretimden itibaren başlanmalı. Turist ihtisas okulları çoğaltılmalı. Седьмое. Локомотивом экономики Абхазии является туризм. Повышение качества услуг в этой сфере до уровня мировых стандартов неизбежно. Необходимо готовить квалифицированный персонал, начиная с самой начальной школы, и развивать сеть специализированных учебных заведений. 8. Bütün bunların yanında komite, yukarıda da belirttiğimiz gibi dünyadaki başarılı uygulamaları da örnek alarak etkili, sürdürülebilir bir geri dönüş politikası oluşturulmalı. Bunun tavizsiz uygulamalıdır. Восьмое. Наряду со всем этим, как указывалось выше, комитет должен сформировать эффективную и постоянную политику в сфере репатриации, воспользоваться положительным мировым опытом и, безусловно, исследовать. Türkiye delegasyonu olarak yapılacak çalışmalarda yer almaya hazır olduğumuzu belirtir.
saygılarımızı ve sevgilerimizi sunarız. Kongre Türkiye Delegasyonu. От имени турецкой делегации мы заявляем о готовности участвовать в этой деятельности и еще раз выражаем свое уважение и любовь. جيبها لندن في دياسبرا خطابة دارت Sayın Cumhurbaşkanı, değerli misafirler, Londra'yı temsilen tek başıma burada sizleri selamlayarak konuşmamı başlamak istiyorum. Уважаемый президент Абхазии и уважаемые делегаты, будучи одним делегатом из Лондона, хочу начать свою речь и собираюсь перейти к ней. Bugün burada Abhazya'nın büyük emeklerle kazanılmış bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden veya hala yaşamakta olan gazilerimiz ve kaybettiğimiz insanların önünde saygıyla eğilmeyi bir görev bilirim. Зная и помня все трудности и тяготы, которые пережила Абхазия, хотела бы выразить низкий поклон всем тем, которых с нами нет, и все те, которые отдали много для того, чтобы Абхазия стала свободной и независимой страной. Низкий вам поклон. Ayrıca büyük bir mücadele vermelerine rağmen Soçi'den gümrükten içeri giremeyip geri döndürülen Sayın Sinan Lapşipa Aydın, Gumha Şafak Ergöz Aydın, Jünter Reyhan adına saygı ve sevgilerini elçileri olarak ben size iletiyorum. Также передаю вам слова уважения и благодарности от вышеупомянутых имен, которых, к сожалению, не пропустили на границе с Российской Федерацией, несмотря на их тягостную борьбу для попадания сюда на данный конгресс. Абсолютно я не защитник сочинских таможенников, но самое изначально из Лондона они приехали без визы, и сочинцы не могли их пропустить через границу. Вот в чем беда, чуть-чуть не понял, она все выяснили. Вот вина там, в Лондоне, в посольстве им не поставили визы. Сказали, езжайте, у вас есть абхазские паспорта, говорят, они ареститы, а здесь не получилось. Bugün burada ülkemizin daha güçlü, daha hızlı ve ilerlemesi için hep beraber bir araya gelip küçücük katkılar bulunabilmek için Мы здесь с вами собрались для того, чтобы, пусть и малыми шагами, но уверенными, двигаться к продвижению Абхазии, к ее прогрессу и к ее улучшению. bir aradayız. Мы здесь вместе с вами находимся именно по этой причине. Bunun için bize hediye edilmiş çok özel, derin ve ciddi bir hayat felsefesine sahibiz. Поэтому мы обладаем особой философией понимания всего вокруг нас находящегося. Bu felsefenin ismi Apsuara'dır. И название этой философии Апсуара. Hatta bu değerler
kültür olmaktan çıkıp toplumumuzun adeta anayasası olmuştur. Более того, эти понятия, эти ценности уже давно вышли за пределы просто традиции. Это стал образ нашей жизни, это стало нашим законом. Tüm bu mücadelelerimizde bizleri kesin başarıya götürecek olan şey bu kadar getirdiği gibi. Например, как тот самый банальный факт о том, что не будучи страной, нас до сегодняшнего дня наша Апсура довела. Что наша Апсура это не просто времяпровождение или хобби, это суть нашей жизни, это то, как мы живем. Bu öyle bir yaşam biçimidir ki binlerce yıldan bugüne hala ilerlemiş bütün toplumların çok daha önüne taşımıştır bizi. Это такой образ жизни, который смог пройти сквозь тысячи лет и до сих пор продвигать наше Абхазское. İleri demokrasilerle yönetilen Avrupa ülkelerinden birinde yaşıyoruz biz. Buna rağmen bu binlerce yılın birikiminin ve tecrübesinin ardından uygulanan kültürel ve popüler politikaların bizim gibi daha eskiye dayalı anayasaları olan toplumların daha dikkatli yaklaşması gerektiği fikrindeyiz. Мы считаем, что нам стоит относиться с большей осторожностью к более, скажем так, продвинутым странам, которые уже намного опередили нас в плане прогресса и так далее. Ввиду того, что мы все еще можем поддерживать тот наш старый быт и те все наши tradиции, которые издревле нам были приучены. Bu tür popüler kültürlere mesafeli olmak gelecekte bizi çok büyük felaketlerden de koruyacaktır. Таким образом, слишком становиться далекими к 21 веку, скажем так, к популярности, тоже обладает небольшим риском. Diaspora ve Abhazya'da büyük ve masraflı projelerden ziyade daha küçük, kalıcı ve uzun süreli programlar hem bizi daha az yoracaktır hem de uzun solukluluğu sağlayacaktır. Я предлагаю вместо каких-либо огромных, больших и бюджетных проектов между Абхазией и абхазской диаспорой, предлагаю вместо них создать некие более малые и менее бюджетные, но зато более постоянные проекты, которые нам в будущем помогут. Daha çok üreten, daha çok çalışan, iş çıkaran, kalifiye insanlarımıza yol açmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Неизбежной важностью является тот факт, что нам следует уступать дорогу более молодым, более квалифицированным нашим гражданам. Ülkemiz için vereceğimiz hizmetler kişisel hırslarımızın, egolarımızın, çekişmelerimizin çok çok üstünde olmalıdır. Тот долг, который мы отдаем своей стране, он должен быть превыше эгоизма и превыше каких-либо личностных желаний и чувств. Kişisel mücadelelerimiz ve dernek çalışmalarımızın devamı olarak artık daha profesyonel, daha donanımlı temsilcilikler ya da yaşadığımız ülke koşulları gereği ise onun karşılığı neyse bilemiyorum. Eş zamanlı haberleşme, eş zamanlı hareket etme konusunda çok daha hızlı hareket edebilmemiz gerekmektedir. Также мы нуждаемся в своевременном, даже более того, одновременной коммуникации, то есть речь идет о СМИ. Таким образом, пользуясь, то есть преимуществами 21 века, пользуясь всеми этими нашими знакомствами и работами, и личностными трудами и тяготами, мы должны добиться того, чтобы все было у нас одновременно. Var olan ve gelecekte var olabilecek fikir ayrılıklarının,
çalışma kalitelerinin düşürülmesine izin verilmemelidir. Имеющиеся ныне разногласия и возможные разногласия в будущем, которые могли бы помешать либо снизить продуктивность работы, должны отстраниться. Bu tür çözüme dayalı olmayan fikir ayrılıkları bugüne kadar bizi son derece yavaşlatmış, hatta gerilere kadar götürmüştür. Такого рода разногласия до сегодняшнего дня и без того затормозили наш прогресс и наше продвижение. Поэтому все это нужно остановить. Bu sıkıntıların en büyük çözümü tüm diasporadaki temsilciliklerin Abhazya ile direkt iletişim halinde olup birlikte hareket etmesidir. Ve bu iletişimin sürekliliği ciddi bir başarı sağlayacaktır. Самым главным, пожалуй, решением этой проблемы будет следующее. Это координированная работа между всеми представительствами Абхазии, не вдаваясь в подробности, которая поможет в дальнейшем намного улучшить работу всего нашего Конгресса. Nüfusumuzun az veya çok olması ile ilgili olarak küçük bir not iletmek istiyorum. Bu şahsi fikrimdir. Хочу оставить личное примечание касательно нашего населения, того, мало нас или много. Dünyanın dört bir yanına dağılmış Yahudi toplumu tüm kaynaklarını İsrail'e aktarmaktadır. Евреи, которые разошлись во все 4 стороны мира, направляют ныне все свои ресурсы в Израиль. Направляют ныне все свои ресурсы в Израиль. Dünyanın dört bir yanına dağılmışlığımızı olağanüstü bir başarıya dönüştürmemiz de bu noktada çok mümkündür. Мы также, будучи народом, одним из тех народов, которые во многие страны разошлись, во все 4 стороны, мы также имеем тот же шанс собраться и улучшить наше положение. Ben yaşamımın çok büyük bir bölümünü İngiltere'de geçirmiş Большую часть жизни я провела в Англии. ve kendi kültürümle uzun süreler vakit geçirip birlikte olma fırsatı bulamamış birisiyim. И, к сожалению, я не смогла найти возможности побыть подольше в своей традиции, вокруг своей традиции и вокруг своего народа. Aksuara dediğimiz bu felsefenin özünü ailemden, babamdan ve annemden öğrendim maalesef. К сожалению, та самая философия, которую мы называем Апсуара, я смогла выучить только от своей семьи, от матери, отца и так далее. Bu kadar az bir donanıma rağmen bu kültür beni her çeşit toplumun içinde yaşadığı İngiltere gibi bir ülkede her yere götürmüştür ve her zaman gurur duymamı sağlayacak bir noktada tutmuştur. Несмотря на то, что мы проживали в такой большой стране, как Англия, наша Абхазская все-таки нам везде помогала и всегда помогала нам идти вперед. Şunu gördüm ki, Я заметила следующее. her gittiğiniz yerde konu dönüp dolaşıp kimliğinize ve kim olduğunuza mutlaka gelecektir. О чем бы ни шла речь, куда бы вы ни пришли, всегда возвращается все к тому, кем вы являетесь, откуда вы родом. Bu kültürümüzün en büyük özelliği yaşayarak, örnek olarak ve yaşatarak ancak başarılı elde edilebilecek bir kültürdür. Самое важное в этой нашей культуре – это следующее, то, что мы, проживая ее, запоминаем, и помогая прожить ее, помогаем запомнить другим. Doğru yetiştirilmiş her bir çocuk gittiği her yere bu kültürde kendisiyle birlikte götürecektir. Правильно воспитанный каждый. Duvarlar dökülerek yapılabilecek hiçbir reklama değer değildir.
И это не является результатом многомиллионной рекламы. Ben toplumumu hiç kimseye hiçbir şekilde anlatmaya, övünmeye çalışmadım. Я ни в коем случае не старалась расхваливать наш народ перед кем-то. Hep herkes bir farklılıklar, bir başkalıklar görüp bana soru sordu. Но однако все наблюдали разницу между нашим народом и другими и спрашивали у меня. Ben toplumlarını şuursuzca sevip gereksiz yere öven insanları çok gerçekçi bulmamışımdır bugüne kadar. Вплоть до сегодняшнего дня я никогда не признавала тех людей, которые безосновательно просто так хвалили бы, либо даже нахваливали бы свой народ. Ama bildiğim birkaç şeyi eksiksiz insanlara hep tekrar edip durdu. Но некоторым людям я всегда следующее повторяла. Bizde kadın erkek eşitliği vardır. Hiçbir zaman kadın erkek kaç göç yoktur. У нас есть равноправие между мужчиной и женщиной. Нет никакого неравенства. Bizim büyüklerimiz karar aldı. Düğünlerimizde silah atmıyoruz ve de içki içmiyoruz dedi. Сказала, что наши старшие приняли решение не стрелять во время свадеб и, естественно, не выпивать. Bunun gibi yüzlerce özelliği olan, derinliği çok fazla olan bir kültürün küçücük bir bölümünü bilip bile çok yerlere gitmiş olmanın onurunu ve gururunu duyuyorum. Несмотря на все это, я все-таки, зная, хоть и мало, про абхазскую культуру, про абхазские традиции, все равно обладаю огромным чувством гордости и радости за себя, за то, что это мой народ. Это куда вы сказали, когда? Son olarak altını çizmek istediğim, çok düzenli üzerinde durduğum, bu kültürün sadece bir eğlence ve hobi değil, oturmamızdan, kalkmamızdan, misafir ağırlamamızdan, ülke yönetmemize kadar son derece önemli işaretler verdiğini, binlerce yıldır bize genlerimizle, kanlarımızla taşındığını, belki de Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz kudretin asıl genlerimizde ve kanlarımızda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. И напоследок хотел бы подчеркнуть следующее, что наша культура не является просто весельем или просто времяпровождением. А наша культура это та, которая вплоть от веселья до политики, до главенства в стране, до всего довела нас. То есть та культура, которая много тысяч лет вела нас, и то, что перешло к нам из истории, и не только из истории, но еще и в нашей крови. Хотела бы процитировать Ататурка. Порой то, что мы ищем вокруг, находится в нас самих. Bu içinde bulunduğumuz organizasyonla ilgili olarak da daha önce genelde de konuştuğumuz gibi daha çok iş yapıp, daha az konuşup, daha disiplinli olup, dünyanın her yerine dağılmışlığımızı aslında avantaja çevirip de daha fazla şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. И в дополнение к ранее сказанному, касательно той организации, в которой мы сегодня находимся, хотела бы сказать, что следует перейти к действиям, говорить поменьше и действовать больше. И тот факт, что мы находимся разбросаны в разных странах, нужно этот факт превратить в свою привилегию, то есть пользоваться тем, что мы находимся на всей планете. Böyle bir toplumun mensubu olduğum için gurur duyuyorum. Çalışma arkadaşlarımıza ve yeni yönetime başarılar diliyorum. Я горжусь тем, что я являюсь
Кавказска. Я горжусь нашим народом и желаю всем благотворной работы. Abhazların otoritesi hakkında konuşması. В Европарламенте Хибладич устроила нам встречу с депутатом Европарламента. Я, выступая там, сказал вот такой пример. Avrupa'nın parlamentosunda Hibla bize bir görüşme yaptığında Avrupa'daki milletvekillerine şunu söyledi. Во время войны ни один народ Кавказа не поддержал нашего врага. Все народы Кавказа защищали, стояли вместе с нами и отстаивали нашу свободу. Savaş esnasında Kafkasya'nın hiçbir tanesi bile düşmanımızın tarafı tutmadı. Herkes bizim yanımıza geldi ve bizi destekledi. И вот встречаясь со многими народами представителей Кавказа, они всегда говорили, что Пшигар примером для нас всех является ваш народ. Поэтому давайте вот это, чтобы мы не потеряли. Bunlar herkesle görüştükten sonra herkesin söylediği tek bir şey vardı. Siz bir örneksiniz, sizin ırkınız bir örnektir. Bu örneğimizi, bunu kaybetmeden devam ettirelim. Мандат Союза Кур'ан, мандат комиссия. Аллах заавир кредит шанс. Заавир Аллах Союза Микубер Хуя Мухаммед Виады Хахун Хансик Хазар Йосиф Хазарла делегация. Ясно, я хочу делегация Адиша. Хайзер يخطنين باسم سبحان الله ويكون يباع إذا نخزل الناس إذا شلنا نحن ربعين قلت لكم دراسة أبريل وقوم делегация رخصة كحاجة سابقة نسأل مشي سبخو اسم كتزيد يقول له كويسن بيكو اسم جهار جعلوه زمن ستام زمن سس Россия خطرنا شو بيردان بيو فرنسا بيو Германия بيو Англия بيو يخو إذا كده شو يخو نخوي خارج Евросклон بيو يخو нас я делегация بيسكتوا على чеченки بيو وحيث على عز الشرق студера роботов خبر كل чеченки спасали поставили руками Петербург, Москва, База, Ярославск, Радар, Санкт-Петербург, Тухтуку. Раз начинила псовый, а мы штаб, Амтон было, и я знал, что Ярдан, я второй категория говорила, что прошу хайер закрытого в Бразилии нахс. Иисус, что يقدروا تتزوج ربع شهر شيء مش ميزة رئيس يبسنا الله خمسات وخمسات بسنا خمسات بيتوي شو شراب وبيجي تحبروا شو أكيد إحنا عندنا حضرة عايش بالدار زحمة الرزق كبير بزدروا إلى تسوي بإشارة سلطايا اليوم كأوقات بشيرات يحبون دار دخلتهم وقلت عندنا حضرة عايش بالمساعد عزم أخوي حري حيث الغراش هذا بسوش حمم حزب حاضر شرق وحوي لدى عندنا بقلص إداري بزين جيب عنخر ويواخد أصبق أبوك زنات وليادنا حضرة عايش اختياركم بس اختيار عندنا حضرة عايش تجرباس أنكرة أكلك تقعي ورقوبها رواي وشرات وقوي أبسواي تهير يزبين لي
زيتان بخي يعني جوش يرحكم على حزق زرو على حزق خم حيو حيو خرسيتو بيحمونو خشوا روحوا بيو بيرحكم زيجي كتارو بحزي غدش يسحيد على الناس يزعلنا بلرقم عقشة تزبخ سحوز بس نزيحن دارج باز باز يخالص وعقش عازي بشي عمزري عوض من تشوفوا بخار وصل نقطة صغيرة بس تصغر على كمية حيوة يردشان كوباش بغنبة يرد زماي بخار الأحتوى يامر كتوى أبنك الرأيتي أبرادوكو Eskişehir Yugo Kavkaz'ı dura Habu Cihan Ertok tanışıyor Rikak Yatmaya bir şey bu devriyatı Avira Sivt'den Yusuf Şut Nasıl bir şey daha devriyatı Sayın Devlet Başkanım, değerli protokol, kıymetli Azru, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben buraya Türkiye'nin Eskişehir ilinden katılıyorum, delege olarak. Ben biraz size Eskişehir'den bahsetmek istiyorum. Bizler Eskişehir'de sizin soydaşlarınız olan Kuzey Kafkasya halkları, kardeş halklarının toplamında oluşturan 50.000 kadar soydaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Ve bu Eskişehir'deki 50.000 soydaşımız, daha doğrusu soydaşlarımız 50 yıl önce 1967 yılında Eskişehir'de bir dernek kuruyorlar ve birlik beraberlik içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ben kendim başkanlığını yürütüyorum, başkanlık görevimi yürütüyorum. Orada yaşayan bu Kuzey Kafkasyalı soydaşlarımızdan size kucak dolusu sevgi ve saygılar getirdim. Bunları size aktarmak isterim. Kabul buyurun. İleriden devam edeyim, sonra çevirilir olması. Türk domates. Türk şoför. Ay şagır ya takım. Ay ben böyle şey. Don't express. Machnām tāds iecētājums, īžgas, ja var ieņemtas balvības citas, spējuza, Eskişehir, Ēčkā, Kafkas, kultūra, Afrika, Adayov. İzleye gazalayız ve koy gazala Eskişehir akala kemşi, yün yübanız yukarı, Kafkas'a Heisenford, oba hızlı yere gazala, Şaka hadında sport, Yusuf'da salı kuruyorsun. Değerli dostlar, Eskişehir'de 50 yıl önce bu derneği kuran büyüklerimiz, ayhanlarımız o günden bugüne bize bir şey öğrettiler, bir şey söylediler, bir yol haritası çizdiler. Bu yol haritası da bugün hala devam ediyor. Şudur, Kuzey Kafkasya halklarının birlik beraberlik içinde, kardeşlik içinde yaşaması gerektiğini ve bunun çok gerekli olduğunu söylüyordu. Gel zaman git zaman yıl 92'de Abhazya-Gürcistan Savaşı mücadelesi verildiğinde ve bu toprakların bağımsızlığı kazanıldığında bunun ne kadar doğru bir şeyler olduğunu hep birlikte öğrenmiş olduk nitekim.
Ugi Kafkaz'ın Tieturtlu'yuz Agdurko Rızıki Reşarapun. Eşasas Eysın Burakun Yehe Urgan Zubri Yalameşaku Yahki Obri Zıpsazgi Akırtçı Apsliye Nakla Aybeş Hunza Hantagıla Ubas Alıp Yeneyla Obri Hayşar Zıpsaz. Değerli dostlar, ben bir örnekle de bunu tamamlamak istiyorum. Buraya gelmeden önce gazetede haberleri okuyordum. Bir haber dikkatimi çekti. Bize de çok yakın buldum haberi. Bütün detayına kadar okudum. Haberde bizimle çok alakası olmayan bir halktan bahsediyor. Biliyorsunuzdur hepiniz, Suriye'de bir savaş var şu anda. İç çatışma var. Oradaki halklar da diğer ülkelerde sığınmakla talep etti. Haberin başlığı şu, bir Suriyeli vatandaşın ağzından anlatıyor gazete köşesindeki muhabir. Çöplükte buluştuk haberin başlığı. Suriyeli vatandaş kardeşimiz diyor ki, biz Suriye'de yaşarken savaştan önce biz Sünniydik diyor, ülkenin çoğunluğu oluşturuyorduk diyor. Çoğunluğu oluşturduğumuzdan dolayı hiçbir halkı beğenmiyorduk diyor. Ne Şiileri beğeniyorduk, ne Hristiyanları beğeniyorduk diyor. Şiiler diyor azınlıklardı ancak devleti yönetiyorlardı. Onlar da hiçbir Sunni'yi, hiçbir Hristiyan'ı diyor beğenmiyorlardı diyor. Onlar da biz beğenmiyorlardı diyor. Hristiyanlar vardı diyor ülkemizde yaşayan. Onlar da azınlıklardı fakat zengin insanlardı. Ticareti yönetiyorlardı. Onlar da bunun için bizleri beğenmiyordu diyor. Şimdi gel zaman git zaman Suriye'de iç savaş oldu diyor. Biz başka bir ülkenin topraklarına sığınmak talep ettik diyor. Ve o ülkenin topraklarında sokakta çöpler topluyoruz, çöpçülük yapıyoruz diyor. Akşam olduğunda topladığımız çöpleri de çöplüğe götürüp bırakıyoruz. Ve çöplükte bu insanlarla hep beraber gayet mutlu bir şekilde çayımızı içip kimse birbirini beğenmezlik yapmıyor diyor. Tabiri caizse eğer, benzetmek çok yanlış olmayacak. Çöplükte buluşmadan önce bugünden Apasya'nın 20 yıl sonra, 30 yıl sonra geleceğin yol haritasını çizip ana vatanda da buluşalım. Abim de doğru söylüyor. Ana vatanla ilişkilerimizi geliştirelim. Ancak diasporada yaşayan bir sürü Kuzey Kafkasyalı kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizle beraber yollarımızı daha sık bir şekilde kurarak yol haritamızı çizelim. Başka bir ülkenin çöplüğünde buluşmamak adına bugünden Apasya'nın geleceğini garantileyelim. Birlik ve beraberlik içinde yaşayalım. Hepinize saygı Sayın газет, который я писал, Харай Харькова замаха, я тогда дара за расхозакё, Сирия яйценхоз, айбешалаган загдарба, а вапсыра, дара сарай аргаш гизейтаспа, Европы сарасты, агари гуанагара, не гуанагара, мусульман, христиан, шиит, суннит, хайшей бахоз, рыла коти бахуан, жарак, изи багазоз, а хайбешрам иштех. Rızıki tutulu diye agomsam tabarca obra yerip şava işte sırf oyalı obra izi bagi ança yomhan hargi obri yüze alakın zarlabs hepsini for am basir kapsadı zor hatta azala o haysını bu hayatı bir bakman gerekiyor. Брат, значит, брат, кто проект? Трактула бякали Ходжа Али, Лиго Ичкал, Кавказа и комитет, комитет, и дал чтена. При взяла обед, приятно, крепался, Aynı zamanda aramızda bugün Erdal Çıtanar Hoca'nın Abkhaz temsilcisi vardır. Onun da bir şey söyleyecek bir şeyler varsa dinlemeye çok mutlu oluruz. Değerli devlet başkanı, değerli protokol, değerli hazırlık, sizlere Kocaeli'den selamlar getirdim. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Президент Кавказского культурного центра в Коджаиле передаю вам всем огромный привет.
Kocaeli'miz bilindiği üzere yaşadığımız ülke Türkiye'nin metropol bir şehri, sanayinin ve kültürlerin baş şehri. Dolayısıyla Türkiye'nin en ücra köşelerinden Türkiye'de yaşayan bütün kültürlerin var olduğu bir şehir. Dolayısıyla Çerkes dediğimiz bütün Aksu'suyla, Adıgesiyle, Ilıhı'yla Türkiye'de her nerede yaşıyorsa tamamının temsil edildiği, var olduğu ve dernekte kültürlerini rahat yaşayabildiği bir derneğin sahibiyiz, yöneticisiyiz. Dolayısıyla orada beraber olmaktan, burada da hep vurgular beraberlik üzerine, orada bahsettiğimiz, vurguladığımız o beraberliği yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Как вы знаете, Kocaeli является одним из культурных и промышленных центров Турции, и там сосредоточено очень большое количество представителей разных национальностей, в особенности кавказских национальностей, проживающих на территории Турции. И все они сегодня могут общаться, дружить и быть единым целым на территории как нашего культурного центра, так и на территории нашего города, о котором мы говорим. И мы очень горды, что мы являемся руководителями и главами этого культурного центра в Kocaeli. Değerli Ayhan'ımız bir zaman önce yine burada toplamalar üzere delegasyon çalışması yapılırken bana bu oluşumun asla STK'larla beraber olmadığını, sivil bir hareket olduğunu, hiçbir kendisi de demin bahsettiği hiçbir dernek ve federasyonla bağlı olmadığını, dolayısıyla dernekler ve federasyonlardan hariç bir oluşum içinde olduklarını söylediklerinde ben de kendilerine toplantıya misafir olarak katıldığımı, dernek başkanı sıfatıyla katılmadığımı, ancak burada yapılması gereken, söylenilmek istenen ve varılması gereken neticeyle ilgili bizlere her ne düşüyor ise kurumsal yapı olarak emirlerinde olduğumuzu söyledik ve o zaman buraya gelecek olan delegasyonun içinde ben misafir sıfatı taşıyor idim. Когда я сюда ехал, я уважаемому нашему уважаемому старшему был оповещен о том, что Всемирный Абхазо-Абхазинский конгресс является той организацией, которая не основывает свою деятельность на каких-то объединениях гражданских или другого вида. И я сюда приезжал не как представитель какого-то культурного центра или федерации, потому как считал, что я еду сюда гостем, в статусе гостя, но если вдруг Конгресс возложит какие-то на нас, как на определенную структуру, полномочия, либо возложит на нас какие-то, скажем так, обязательства, мы были рады их исполнить. Поэтому, опять же, я ехал сюда как гость этого Конгресса. O zamanki seçilen delegasyon ve biz misafirler belirlenen tarihte buraya gelmek üzereyken Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çıkan sorundan dolayı gelememiştik. Sonradan yine delegasyonlar belirtilirken ben misafir sıfatı taşırken o zaman gelmesi mümkün olan delegasyon içerisinde gelemeyecekler olunca dernek başkanı olarak delege sıfatı ve ciddi tereddütüm oldu. Sebebi de bana söylediler bir oluşum hiçbir şekilde STK'ların ve federasyonların dahil olmadığı bir oluşum
dendiği için ve sonradan da ben mevcut bir dernek başkanı olarak delegasyon olmamın getirisini götürüsünü açıkça hiç hesap edemedim. Hatta biraz da oldu mu sualiyle karşılaştım. Ancak sonradan gelişmelerde bırakın derneklerin federasyon boyutunda bile birçok yerinden tutulduğunu görünce benim dernek başkanı olarak buraya bir delege sıfatıyla gelmemin hiçbir manisi mahsur olmadığını ve siz değerli delegasyona da buradan çıkıp da bir merhaba demenin hiçbir sakıncası olmayacağını gördüm. Dolayısıyla huzurunuza çıktık. В конечном итоге это все было до того, как предыдущий раз планировалось проведение Абхазо-Абазинского конгресса, однако, к сожалению, как вы знаете, из-за кризиса между Российской Федерацией и Турцией в 2015 году, был отложен конгресс на неопределенный период времени. Впоследствии некоторые из приглашенных делегатов повесили о том, что приехать не смогут, и мне предложили приехать в Абхазию на этот конгресс в качестве уже делегата. Я, будучи представителем общественного объединения, будучи представителем культурного центра, конечно же, засомневался, потому что, насколько я знал, в соответствии с правилами конгресса, в нем должны принимать участие отдельные лица. Однако, когда я потом заметил, что очень многие из представителей не только культурных центров, но и также и больших федераций являются на этот конгресс в статусе делегатов, я понял, что проблемы в том, что я приму участие не будет, и, конечно же, с радостью принял приглашение приехать в качестве делегата на сегодняшний конгресс. Dilerim federasyonlar, dernekler, değişik oluşumlar şu Abhaz-Abazin Kongresi'ne de dahil olup maksatlarını ya da yapılmak istenilenleri iyi niyetle müdahil olup da performanslarını düşürecek ya da zamanlarını harcayacak lüzumsuz ve gereksiz eylemler ve söylemler içinde bulunmazlar. Те представители Федерации культурных центров, которые приезжают сюда представлять свои организации на Абхазо-Абазинском конгрессе, конечно же, я уверен, я надеюсь на то, что не будут тратить время на обсуждение своих достижений или иных каких-то деяний, а будут принимать активное участие во благо самого конгресса, во имя эффективности конгресса. Her bir konuşmacı buraya konuşur, sonra da çok uzattık, kusura bakmayın der. Her konuşmacı da uzattığının farkındadır ama mutlaka ve mutlaka buraya çıkıldığı zaman da bana özel, bir başkasına özel konular değil de toplumun yarası olan ya da toplumun ihtiyacı olan asil konulardan bahsetmek için mutlaka bir şeyler de söylenmek gerekiyor. Söylenmesi gerekiyor. Belki vakitlerinizi alıyoruz ama bugün bu burada bir şeyimiz. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği, Kocaeli'de yaşayan Türkiye'nin bütün her yerinden mensubu oldukları boylar adına sizlere Abhaz-Abazin Kongresi'nin hayırlı olmasın. Bundan sonra alacağı yolda engeller olmaması, maksat ve niyetlerin en kısa ve en kestirme yoldan gerçekleşmesi dileğimle hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Söz hakkı verenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeter olun. Все выступающие сегодня не будут выступать в какие-то личные темы и говорить на что-то отдаленное от целей нашего конгресса, будут вносить в само заседание конгресса что-то плодотворное. Поэтому хотелось бы попросить никого, выходя сюда, не считать себя чем-то отличающимся от других, которые имеют право высказываться на интересующие его отдельно темы. Благодарю вас всех от имени кавказских.
И желаю всем успешной, плодотворной работы. Спасибо огромное. Доброго дня. Абрала, сделал Иордания делегация Иха Мугоцу, Абусархи, Ахау Жи, Дай Зарабхо, Истор Ахмед Забинажика. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي رئيس دولة أبخازيا راؤول خاكامبا المحترم، دولة رئيس الوزراء والوزراء والنواب المحترمين، الإخوة والأخوات، مندوبي الدول القادمين إلى المؤتمر من الشعوب الأبخازية، الحضور الكرام. Assalamu alaikum. Hatirusku absna Ahmed Kara Akhada Raul Hajimba. Yehabi Aswa Abaza Congress Aichka Aichri Hashti Hashti A Congress Yalahu Adurhund Kara Parmanbi Yaz Zigir. Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Raul Hajimba'ya bugünlerde yaşadığımız Dünya Abhaz-Abazin Kongresi olağan toplantısının organizatörlerine ve yurt dışından gelen kongre üyesi olan kardeşlerimize selamun aleyküm diyorum. تحية الأخوة والمحبة حملناها لكم من الأردن إلى أبخازيا من الأبخاز والشراكسة في عمان. Агулразо Асаламду Ивзариштит Йордании Хошасча Апсвай Ачеркестри Зиги. Bölgede yaşayan Abhaz ve Çerkes kardeşleriniz sevgi dolu selamları iletiyorlar. حضرنا إلى أبخازيا الوطن الأم لنقدم ما نستطيع، ولقد تم بوقت سابق توقيع اتفاقية مع رئيس هيئة العائدين في وقت سابق في الأردن لتطوير العلاقات على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي. Апсны Йордани Айзыказаша Айчкарла Апсны Ахындкарра Архымхрад Айлагы Диван Абази Хнабазахвит Айпшахатра Хайзыказаша А дипломатият, а экономикат, а культури, а вайрлат, Aymada'a Hatrawit. Abhazya ve Ürdün arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla Abhaz Devlet Geri Dönüşüm Komitesi ve Divan Abhaz bir anlaşma imzalamışlar. Aramızdaki diplomatik, ekonomik, kültürel, sosyal ilişkileri güçlendirmesine yardımcı olacağız. نشكر جميع العاملين على هذا الكونغرس العظيم ومن ساهموا بالعمل فيه وندعو الله التوفيق لرفعة شأن هذا الوطن الجميل وتحيا أبخازيا. Итагу бидут за нахахахтахуп ехеби а конгресс джусказиги Аллах хихойт аман халари аджиярей абзайт апсынра. Dünya Abhazya Kongre'nin organizatörleri teşekkür ediyoruz. Abhazya başarılı ve hedeflere ulaşabilmesini diliyoruz ve Allah'a dua ediyoruz.
своего диаспора Яхабы. Пока Беслан Радионович подойдет, я похвастаюсь, что я был лично принят королем Иордании. Правда, тот, который уже его в жизни. Afgaz Diyasporası Başkanı sahneye çıkana kadar ben size bir şey anlatmak istiyorum diyor. İordanlı'daki şimdi vefat etmiş olan kralın yanına gitmişim ben. Тырску, Хара Хадах, Тырску, Вестер, Зерфирос, Саташмисон, Минери Шукса, Спасал Хон, Ездил Розавший, Кексхашный, Урысфоросфа. Дорогие друзья, поздравляю всех с сегодняшним событием, с Всемирным конгрессом абхазо-абхазинского народа. Değerli arkadaşlarımız, bugünkü olayımızı, bugünkü Dünya Abhaz-Abhazin Kongresini hepinize kutluyorum. Честно говоря, я впервые принимаю участие в работе Конгресса, и у меня такое очень радостное чувство, когда я вижу, какое количество абхазов, абхазин, которые живут в разных странах, и какое количество они представляют, и с каким воодушевлением, и с каким желанием и страстью они говорят о том, что продолжают чувствовать себя принадлежностью одного народа и хотят, чтобы мы все были вместе, чтобы были неразрывны, чтобы любили друг друга, дружили. Açıkçası bu tür faaliyette ilk sefer bulunuyorum ben. Ve benim en çok şaşırdığım şey şudur. Abhazların ve Abhazinlerin bir araya bu kadar çok miktarında bulunması, o bir. İkincisi, Abhazların ve Abhazinlerin bir olarak bu faaliyete bu kadar gönül vermesi ve can vermesi benim için çok mutlu eden bir şeydir. Это воодушевляет меня, потому что я думаю, что у нас очень большой потенциал, и он такой, в общем, не только в Абхазии, не только в России, Турции, а в разных странах. И если бы мы смогли его правильно как-то сложить, правильно как-то использовать все сильные стороны этого потенциала, то мы бы добились, я думаю, что очень больших успехов. Bu beni çok mutlu ediyor çünkü bizim Abhazlarımızın, Abhazinlerimizin potansiyeli görüyorum. Ve bu potansiyel sadece Rusya'da veya Türkiye'de değil, tüm diğer ülkelerde de var. Tek bizlik kalan şey şudur. Bu potansiyeli bizim yönetmemiz gerekmektedir ve sürdürmemiz gerekmektedir. Сегодня было много очень интересных выступлений, много было вещей общего характера, я, наверное, тоже буду говорить общего характера вещи. Во-первых, потому что я немножко не готов был к выступлению, научился экспромт, а во-вторых, наверное, потому что впервые выступаю. Bugün çok farklı şeyler konuşuldu burada. Aslında açıkçası genel şeyler de konuşuldu burada. Ben de büyük ihtimal genel bir şey konuşacağım. Niye? Çünkü ben bu konuşmaya açıkçası hazır değildim ve ilk sefer bu tür konuşma yapıyorum. Какая задача, на мой взгляд, вообще должна быть у Конгресса, у Всемирного конгресса Абхазо-Абхазинского? Я возьму на себя смелость ее попытаться сформулировать. И вообще у всех патриотичных абхазов, которые живут в Абхазии или во всем мире. Bence bu tür faaliyetin hedefi nedir diye bir sorun vardır muhakkak. Bu görevi kendime almak istiyorum ve benim fikrimi anlatmak istiyorum. Начиная с 2008 года, мне кажется, это одна задача. У нас такая уникальная возможность возникла благодаря победе в войне, самоотверженным нашим воинам, благодаря многим факторам, в том числе, наверное, и везению и удаче, у нас появилось государство, свое государство абхазское, абхазо-абхазинское, но это независимое государство, признанное, хотя и частично. И, конечно, все старания любых организаций, они должны быть направлены на то, что главная задача.
birisi olan 2008'den itibaren yaşadığımız savaşlardan itibaren bu özel durumumuza gelmektir. Bu ne demek? Apaz-Abazin devleti oluşmasıdır. Hani bir yandan başarılı diyebilirsiniz, bir yandan da şans diyebilirsiniz ama yine de bir Apaz-Abazin devleti olmuş ve Apaz-Abazin devletin projeleri devam ettirmek zorundayız şu an. En önemlisi budur. И когда мы говорим, я вот возвращаюсь к тому, с чего начал, когда мы говорим, что мы очень хотим быть вместе, мы друг друга любим, мы не хотим потерять друг друга, с одной стороны, мы понимаем, что бывает даже так, что в одной семье люди не могут дружить, не могут любить и теряют друг друга, к сожалению, это может быть такой печальный факт, тем не менее. Birlikte olmak istiyoruz derken bu şu demek oluyor. Birbirimizi görmek, birbirimizle zaman geçirmek, birbirimizi sevmek ve kavuşmak. Ama ne yazık ki bazı yerlerde, hatta bazı ailelerde böyle bir şey mümkün değildir. Я это говорю потому, что мне кажется, что нам надо делать очень много конкретных проектов, конкретных дел, в которых должны принимать участие представители абхазов из Турции, из Абхазии, из Англии, из разных стран, те, которые хотят, чтобы вот это взаимопонимание и это желание сохранить народ, сохранить государство реализовалось. Все должны принимать участие в совершенно конкретных проектах, и каждый из этих проектов и должен вот являться вот этим центром сплочения этих людей, потому что просто собираясь раз в год или раз в 2 года и говоря о том, что мы любим друг друга, мы не очень сближаемся в этом. Bunu söylüyorum çünkü yapılması gereken bazı nitekim şeyler var. Örneğin böyle buluşmamız, görüşmemiz, arada bir görüşmemiz çok iyi bir şeydir ama bizim çalışmamızı ilerlemeyen bir şeydir. Hani biz buraya gelip de ne kadar birbirimizi sevdiğimizi anlatırsak, bunu devam ettirirsek ileriye gidemeyiz. Ve sadece ileride dönüp düşünürsek, sadece Türkiye, Abhazya ve İngiltere vesaire değil de Abhazların yaşadığı tüm ülkelerin temsilcileri olması gerekmektedir. Ve sadece ondan sonra biz bizim sıkıntılarımızı, sorunlarımızı çözebiliriz, kolayca çözebiliriz. Что мы можем дать своему народу и своему государству? Только вот не надо говорить любовь, потому что любовь это очень так общо. Мы можем дать свое время, свое старание, свои ресурсы, свои деньги, свои связи, свою экспертизу. И совершенно конкретно, должны быть конкретные вещи совершенно. Вот кто-то отдает свое время, он готов принимать участие в каком-то проекте, тратить на это время, организовывать его. Кто-то готов спонсировать какие-то мероприятия, кто-то готов знакомить с какими-то правильными людьми, которые помогут в осуществлении этих проектов. И вот тогда будет складываться эта цепочка, в которой все друг друга будут лучше узнавать, и, я надеюсь, появится вот это взаимопонимание, желание развивать наш проект дальше и взаимная любовь. Şimdi lütfen hepimiz kendimize şunu soralım. Biz bu vatanımıza, bu devletimize ne verebiliriz? Lütfen ama diyor, sevgi verebiliriz demeyelim. Biz şunları verebiliriz. Zamanımızı verebiliriz, emek verebiliriz. Burada çalışabiliriz ve bizim zamanımızı burada geçirebiliriz. Bazıları mesela der ki ben zamanımı buraya verebilirim der ve tüm zamanımı buraya, bu devlete, bu vatana ayırır ve dolayısıyla bizim projelere çalışır. Ancak böyle herkesin verebileceği bir şeyi bulup da verdikten sonra bizim projelerimiz devam ettirebiliriz. Ancak böyle. Если бы у нас было очень много ресурсов, очень много денег, например, конечно, мы могли бы осуществить прекрасные предложения, которые здесь звучали, например, раздавать квартиры, раздавать землю, ну не раздавать, а продавать по сниженным ценам, обеспечивать работой и так далее, и так далее.
У нас, к сожалению, нет пока этого ресурса, и мы все должны это понимать. Мы должны понимать, что нам надо над этим работать. Вот так, откуда не возьми, сегодня не возьми, ну это не появится просто. Örnek olsun diye söylüyorum. Çok kaynağımız olsaydı, diyelim ki para konusunda ya da herhangi bir diğer kaynaklarımız olsaydı, az önce burada konuşulan projeleri kolayca yürütebilirdik. Mesela işte uygun fiyata daire satmak, iş verebilmek ve konaklama ayarlamak gibi projelerden bahsediyorum. Ama kaynağımız olmayınca bunlar hepsi birden oluşumu çok zor. Поэтому у меня есть предложение к следующему конгрессу, который будет проходить, я надеюсь, в Абхазии. Ну, во-первых, вот московско-абхазская диаспора готова взять на себя вопрос радиофицирования этого зала, чтобы можно было сразу как бы всех птичек одновременно и терять время. А во-вторых, я бы хотел попросить... Руслан Родионович, ты посмотрел, как президент обрадовался? Что? Как президент обрадовался, увидел? Ну, я на вас в время смотрел, что расспрашивал. И второе, я хотел бы предложить, чтобы на следующем конгрессе предоставляли слово только тем, которые будут рассказывать о конкретных международных проектах, İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki kongre bizim açımızdan, Moskova'daki temsilcilik açısından şunu söylemek istiyorum. Radyo yayınımız yapabiliyoruz. İzninizle bunu yapacağız. Ve inşallah bir sonraki kongremiz yine Abhazya'da gerçekleşecekse şöyle bir önerim var. Aramızdaki ülkelerimizin arasında gerçek bir sorunların çözümünü belirten bir proje değilse hiç de onun konuşması yapılmasın lütfen. Его приехал, я хочу que acham que se posiciona por ele na Brasília, agora sabe o desejo по абсолютно заходе, мы заговорили ирту и зараз заманяем пижбейзера, да слышу говорю растирис на азаром приехал на программа Кахтар, так что быс, а саверан говорю заблаги, закхаш смет. А грех даже хочу еще шансет чипсы, таху, ура брик урохет, с зебра, зебра морфных, векал хаваял окоп юпрусу, ермалай джинджилдар хатар захцарови, даже бизнесменки дан. А вот депутат Рейсон, когда говорит сны, ихне загиду кулон да бизнесмен, кулон сарат сахбахс, сарами ухас, бегайс умиран. بس يحاول عند نوع يتازو سير ملاي وريه وصيه أبريه كذا كاتن نوع كذا تنس Senin konuşman çok kaliteli geçmiştir Besman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Senin kadar anlatabileceğimi ben anlatamazdım açıkçası. Senin konuşman çok iyi oldu. Bunun üzerine ben size bir fıkra anlatmak isterdim. Eskiden çok tanınan bir Ermalay diye biri vardı. Bu Ermalay'la birlikte bir iş adamı bir köye gitmişler. İş adamı köye gelip de şunu demiş, ben buraya köprü yaparım, inşa ederim, bina dikerim falan demiş. Ermalay soruyor şimdi, sen ne yaparsın demiş. Ermalay da demiş ki, ya sen bunları yap da ben gazeteye yayın vereyim demiş. президент сезон гидов кулак сам хаджиу Германии я за хаджимовис.
عجبا وما عجبا ورس بجدونا يجلس في مرحم حمو محرادين في عندي تذكر أخذوه مارتين تركيا روما تركيستان تركيستان رومان Sayın Cumhurbaşkanım, Acunbak, sayın değerli misafirler, sayın değerli sorularım. Уважаемый президент Гаджимба и уважаемые наши делегаты и наши гости. Almanya'dan, Avrupa'dan size soydaşlarımızın selamını getiriyorum. Я привез вам привет из Германии, из Европы от ваших соотечественников. Eğitim dilim Almanca, o yüzden konuşmamı Almanca hazırlamıştım. Türkçemi yeterli görmüyorum ama keşke bu yeterli olmayan Türkçem kadar avazaca bilseydim. Образование у нас проходит на немецком языке, поэтому, к сожалению, я не знаю абхазского. Я подготавливал речь на немецком, но приходится говорить на недостаточном турецком. Как жаль, что у меня нет даже такого абхазского, как турецкого. Benim durumumdaki insanlar Avrupa'da maalesef çoğalmakta. Türkiye'de de tabii böyle sorunları var. Türkiye'de diasporada yaşayan gençlerin de böyle sorunları var. Almanya'da biz çift diaspora yaşıyoruz. Türkçemiz bile düzgün değil. Havazacılığımızı öğrenmeye çalışıyoruz büyüklerimizden. Başımızdaki büyükler bu konuda eskiden biraz boş bıraktılar bizi. Şimdi başlarımızda bile değiller maalesef. O yüzden kitaplar buluyoruz. Çerkezce, Adigece, Avazaca. Çünkü öyle derneklerdeyiz ki sayımız o kadar kısıtlı ki derneklerde bir Ahbaz Derneği'ni dolduramıyoruz, bir Çerkez Derneği'ni dolduramıyoruz. Zaten birlik ve beraberliği burada hep vurgu yapıldı. Orada biraz daha iyi yaşıyoruz çünkü birbirimizin halini daha iyi anlıyoruz. Bu konuda özellikle, Kıbrıs Amıçma, bunu da söylemek söyledi. Bu konuda özellikle buradan biz yardım bekliyoruz ki bu konuları geliştirelim, dilimizi düzeltelim, asimilasyonu biraz unutalım ve buraya dönük olarak kendi orada aldığımız eğitimi buraya yansıtarak pozitif bir şeyler yapabilelim diye. К сожалению, в таком же положении находится большое количество молодежи там, в Европе. У нас есть много культурных представительств, так как и абхазских, так и черкесских. Однако, к сожалению, ввиду, видимо, недостаточности раннего образования, видимо, недостаточности того, что вовремя нас не обучили, с абхазским у нас проблемы. Ввиду того, что наши старшие, наши родные вовремя не смогли это все совершить, поэтому нам приходится самим находить литературу. И собираясь в тех самых культурных представительствах, мы пытаемся сами изучать абхазские, черкесские, адыгейские языки. Скажу так, мы не можем даже заполнить одно здание какого-либо культурного сообщества. В этом плане мы там друг друга все хорошо понимаем. Если быть достаточно честным, то нам нужна помощь. В этом плане в Европе нам друг друга понять легко, потому что мы все там живем и все находимся в одинаковой ситуации. Однако помощь нам бы не помешала. Sizleri fazla tutmak istemiyorum. Son olarak tekrar Kıbrıs Amıçma'nın mutlaka söyle dediği bir şey söylemek istiyorum. Bir araştırmaya göre 40.000 Çerkez, Avaza Avrupa'da derneklerde faal bir durumda. Bu insanların birçoğu gerçekten eğitilmiş, kendi alanında bir şeyler başarmış insanlar. Burada inanılmaz bir potansiyel var. Ve bu potansiyel ana vatandan çağrı bekliyor. Yani burayla beraber bir şeyler yapmak istiyor. Üniversite öğrencileri değiş tokuş yapmak istiyor. Burada ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Böyle toplantılara katılımı çoğaltabiliriz. Buradaki
birçok insan tanıdık, ilişkilerimizi geliştirdiğimiz zaman inanıyorum ki bu başka anlamlarda da meyveler verecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Не хочу долго забирать вашего драгоценного времени, поэтому скажу следующее. То, что меня просила в обязательном порядке передать Хибла Амичба, это следующее. У нас в наших регионах находится огромное количество квалифицированных людей, огромное количество людей, которые знают свое дело, и им некуда вложить все эти знания. Поэтому нас попросили провести исследование как раз-таки о количестве этих квалифицированных людей, и цифры поражают. Поэтому хотелось бы составить какие-либо проекты касательно этого. Также хотелось бы совершать обмен студентами, хотелось бы приезжать сюда почаще на такого рода собрания. Спасибо огромное. Мурадин Урчова. Пока он идет, я сейчас вам на русском скажу, а я надеюсь, потом в газете Алашара опубликую, когда мы начинали вот этот наш конгресс Абхаз-Абазинский. Абазин было 29 тысяч. Сегодня уже их 46. Это начало большого бума. Değerli misafirimiz sahneye çıkana kadar ben şunu söylemek istiyorum. Umarım Alaşa dergisinde bunu yayınlarlar ama şunu hatırlatmak da istiyorum ben. Biz bu kongreyi başladıktan sonra ilk günlerde Abazinlerin arasında 29.000 kişi vardı. Şimdi 40.000 üzeridir. Dolayısıyla bu rakamlar ilerleyeceğini umuyorum. Уважаемым родителям, спасибо за предоставленное слово. Saygılı üyeler, söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Я представляю московскую диаспору Абазин. Я был председателем, сейчас у нас немножко какая-то реорганизация идет. На сегодняшний день пока я председатель, но, наверное, что-то будут какие-то изменения. Я просто скажу свое мнение, свои, может, замечания и, может, свои предложения такие, новые выступления. Şu an ben Moskova'daki Abazin temsilcisi olarak buraya geldim. Yalnız orada bir değişiklikler olacak umarım. İleride belki derneğin başkanı olamayacağım ama yine de bugün fikrimi ve önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. С Международным конгрессом абхазо-абазинского народа я близко контактирую, работаю, но почему-то никогда не был его членом, и первый раз я на съезде официально. Прямо с начала 90-х годов постоянно работаю с этой организацией. 90'lı yıllardan beri Dünya Abhaz-Abazin Kongresi'nin ile birlikte yakından çalışıyorum ama ne yazık ki bugüne kadar hiç buraya delege olarak, misafir olarak çağrılmadım. Были вопросы, которые решали и имели положительный результат. Но была и большая критика. Например, эти поездки, по критике кто-то назвал, что это туристической группой. Хотя на тот момент, в это время... Bir ara biz toplanıp da Ürdün'e ve farklı diğer ülkelere gittik. Basit bir turistik grubu olarak gittiğimiz için oraya geldiğimizde kritiğe karşılaştık. Yani bu nasıl bir grup, turist grupla nasıl gelebilirsiniz?
предложениями. Всякое дело должен иметь бюджет, источник финансирования, источники, откуда должны быть финансы, куда должны быть потрачены. Мы должны понимать, откуда будет идти финансирование, кто будет финансировать. Мы же не можем, например, на одного человека там все это возложить. И может быть в уставе или где-то должно быть это отражено, откуда источники финансирования тех или iных программ, которые мы будем разрабатывать и внедрять. Evet, şimdi önerime geçiyorum. Herhangi bir proje, hiçbir proje mümkün değildir eğer kaynağımız yoksa. Ama gelip de böyle kaynağımız olsun diye hepsini bir araya getirsek de olmaz. Kaynak nereden geldi, kim getirdi, kimden kaynak geliyor, nereye bu kaynaklar yönlenecek ve nitekim diğer püf noktaları tüzükte belirtilmelidir. Вопрос религии. На сегодняшний день Абхазия христианская, христианство преобладает там, в Турции, абхазы мусульмане. На сегодняшний день такой острой проблемы нет, чтобы это, как бы на какой-то общей площадке обсуждать этот вопрос. Этот вопрос возникнет, когда, если будет репатриантов много, вопрос этот возникнет именно по религии. На сегодняшний день нас спасает обсора, и поэтому таких больших конфликтов на религиозной почве у нас нет. Надо данный вопрос как-то разработать и посмотреть, и какую-то программу разработать именно по религии. Dil konusunda şunu söylemek istiyorum. Şu an Abhazya'nın çoğu Hristiyandır, Ortodokstur. Türkiye'nin çoğu ve diğer ülkelerin çoğu Müslümandır. Şu anlık bizim Aksu'a vasıtasıyla hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama diyelim ki Abhazya'ya geri dönüşüm komitesi ile dönen vatandaşlarımız olursa eğer ileride bu miktar, bu insan miktarı çoğalırsa bu tür dil sıkıntıları olabilir. Ve bunun üzerinde önceden çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Вопрос репатриации. Мы как-то не должны всем говорить, давайте приезжайте в Абхазию, живите здесь. По возможности мы должны развивать нашу культуру, язык, историю, там, где наши соотечественники находятся. Почему мы должны, например, с Карачаево-Черкесии всех просить приехать в Абхазию жить? Почему они должны землю бросить и приехать в Абхазию? Пусть они там развиваются, пусть там семьи будут, но если в Абхазию кто-то хочет приехать, если у них двое-трое сыновей, пусть один сюда приезжает и живет. И это будут более как бы родственные связи, люди будут друг к другу ездить. Geri dönüşüm komitesi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim vatandaşlarımız değişik ülkelerde yaşıyordur ve tek bir ad altına buna hepsini sokup da gelin dönün buraya demesi de kolay değil ve bence doğru değil. Niye? Çünkü bunların hepsinin yaşadığı ülkelerde bir malın mülkü bir şeyleri vardır. Dolayısıyla buraya çağırmak değil de o vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerde bizim kültürü ve dili ilerletmek daha mantıklı bir şeydir. Diyelim ki bu ailelerde 1, 2 veya 3 erkek çocuk olur. O rakamda 1-2 tanesi buraya dönebilir mesela. Öyle bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. И в конце я хочу передать большой привет всем участникам Конгресса и президиуму, большой привет от нашего ветерана общественного движения Агирова Юрия Юсуфовича. Он искренне всех вас поздравляет, желает своего Ve sonuç olarak kongrenin tüm delegelerine ve misafirlerine bizim Agirba Yuri'den selam iletmek istiyorum. Savaşa katılan bir büyüğümüzdür. Аслан Мирзоев дома, Рома, здесь. Айвистер, хубавство, фрахаться, бешхуйзаз,
Исне Амировичу, Царовой, Осман Мирзой. При Турух Мачкасху Абхаз Хашт Хасидакна Хабхур Сигит Синалогу Забраги, Брин Хозги, Дара Гурчко, Кучук Штенц Фигеналога, а потом Хучко, Бриги нас Хивиджаицна, а Шкуирутана, Ашхи Хасна, Ашен Ахбаб Шеришиш Хасидакна, Бра, Яхаз Тахамз, Бра Инхоп, Бра Ашхарих. Брай Айкабат, Янус, Шибаца Хиразай. Я извиняюсь. Шибаца Хиразай, вас обснула Апсва, Гурчко, Гунтер Хот, Хахайт Мехи, Ар, Шиницкий Гархахи, Най, Хазный Пшу, Арахаришный Пшу, Хурей Ойлахказ, Содра. Артишан, Хадишан, Рахли, Яуришти, Яришти, Яхнез Габхедес, Ската, Анопсаги, Past iets wat je weet, iedereen is een goed de stijl. We dat zijn misschien een aantal die grap gejaagd en erop. Uurtje te gek, je raadt een gek, snel van gaat zijn. Avazyan'ın kahramanı sahneye çağırıyorum, davet ediyorum. Bu genç kahramanımızın hakkında ufak bir olay anlatmak istiyorum. Savaş döneminde bunlar dağların tepesinden Afaze'ye yardıma geliyordu. Birkaç kişiydi ve yolda Gürcü askerlerle karşılaşmış. Gürcüler de demiş ki siz kimsiniz demiş. Bunlar da demiş ki ya biz Kafkasya'dan geliyoruz, Afaze'nin yardımına geliyoruz. Biz sadece gözlemlemeye geliyoruz şu an. Arkamızda yüz binlerce askeri var demişler bunlar. Gürcüler dolayısıyla korktu ve bunları serbest bıraktı. Kendisi sağ kaldı ama iki arkadaşı vefat etti ve bu kahramanlık için teşekkür etmek istiyorum. Где фокус глав полизов, Абаз Захосин, От всей души приветствую участников и гостей Абхазо-Грузинского конгресса, который собрался сегодня в городе Сухуми для того, чтобы решать насущные проблемы абхазо-грузинского народа. Я, как представитель черкесского этноса, братского вам народа, не могу сказать, что я полномочен говорить за черкесский народ. К сожалению, у нас сейчас нет таких лидеров, как Юрий Хамзатович Калмыков, который мог бы говорить от лица всего черкесского этноса. Это наша большая проблема на сегодняшний день. Но как представитель этого этноса, человек, который имеет какое-то отношение к становлению абхазской государственности, небольшое какое-то скромное участие мы тоже в этом принимали со своими соратниками. Хочу сказать, что Evet, bugün buraya katılan tüm üyeleri, delegeleri hepinize hoş geldiniz diyorum ve hepinizi selamlıyorum. Ben Kafkas ırkından gelen, Çerkes ırkından gelen biriyim ve maalesef Çerkes adına, Türk Çerkeslerin adına ben konuşamayacağım maalesef. Bunu Yurak Hamzatoviç yapabilecekti ama ne yazık ki yanımızda değil şu an. Yine de yaşadığım Но мы, представители черкесского этноса, мы и абхазы, и абазины, мы народы родственные, вы все это прекрасно знаете, с общей исторической судьбой, очень сложной, очень трудной. И последние события 1992 года, лет после войны, этот уровень консолидации, взаимодействия между черкесским и абхазо-абазинским миром, он был намного снижен, к сожалению. Biz Abhaz, Çerkes ve Abazin ırklarımız bir ırkız. Yani tek bir ırkız ve hiçbir ayrıntımız yoktur. Ama ne yazık ki şunun altını çizmek istiyorum. Bizim şu an ortak tarihimiz olduğuna rağmen 2 yıl savaştan öncesine ve 3 yıl savaştan sonrasına
birliğimizi kaybettik. Yani demek istediğim şu, biz bir şey olduğu zaman her zaman birbirimizi tutarız ama bir şey yokken, bir sıkıntı, bir dert yokken yavaş yavaş birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bu uzaklaşmayı yok etmek gerekmektedir. Daha sık sık görüşmemiz gerekmektedir. Проект «Независимое свободное абхазское государство», он не был проектом только абхазо-абхазинского народа, это был проект всего черкесского мира. Если бы это было не так, то тысячи людей не стали бы жертвовать своими жизнями, и вся черкесская диаспора всего мира, не говорю о Северном Кавказе, не оказала бы такой мощной поддержки. Только высокие идеи могут заставить народ напрягаться, жертвовать не только жизнями, но и ресурсами, материальными, людскими, временем и так далее. То есть такая идея может объединить наши народы. Такой идеей был проект «Независимое абхазское государство». К сожалению, вот эта победа, она нас немного расслабила. И признание Абхазии другими странами, оно немного нас расслабило. Bağımsız Abhaz Devleti projesini çok iyi bir projeydi. Bu kadar yüksek fikirler çok yüksek sonuçlara vardır. Nasıl bir sonuçlar? Can vermeye, gönül vermeye ve ömrünü vermeye, öyle bir sonuçları verebilmektedir. Böyle bir proje bizim burada yaşadığımız savaştır. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şu an, biz biraz rahat olduk. Savaştan sonra zafer oldu, çok iyi, rahatlandık. 2008'de yine de bağımsızlığımızı kazanınca yine rahatlandık. Ama bir olmamız gerekmektedir. Дело в том, что при отсутствии войны и военных действий в мирное время процесс исчезновения и ассимиляции наших народов не менее остро стоит в настоящее время. И процессы ассимиляционные, особенно в диаспоре, они ускорились. И может быть вопрос стоит так, что осталось 1-2 поколения и произойдет необратимый процесс. То есть это даже страшнее, чем война, которую мы недавно прошли и которую выиграли. И чтобы противостоять этому процессу, нужны неординарные меры и нужно объединение всех ресурсов. И здесь я хочу сказать, что Абхазия, которая обладает территорией, но не обладает людскими ресурсами достаточными, не должна игнорировать ресурсы и черкесов Северного Кавказа, и диаспоры. Так как мы относимся к этому делу как к общему проекту, я считаю, что было бы неправильно не использовать его. А для этого нам нужно более тесное взаимодействие и в культурной, и в политической, и в общественной сфере. Как это сделать, это задача руководителей этих организаций общественных, в том числе и та, которая на работе, которой мы сегодня в качестве гостей прибыли. То есть механизмы надо продумать, а люди есть. Люди есть, есть специалисты в разных областях, которые могут работать в этой области. Давайте над этим подумаем. Мы с нашей стороны, адыги, черкесы всего мира, мы сегодня не имеем таких возможностей, какие имеет Абхазия. Мы готовы вас поддержать и со своей стороны часть наших людей, ресурсов готовы работать в этом направлении, потому что это наше общее дело. Спасибо за внимание. Savaş esnasında pek hissedilmediği bir şey vardı. Bu da asimilasyondu ve dil kaybetmeydi. Tabii ki savaşıyorken bunlar çok daha hissediliyordu. Çünkü herkes bir yerlere gidiyordu, kendi evlerine gidiyordu. Bu asimilasyonu yok etmek için daha sık sık görüşmemiz gerekmektedir. Bunca güzel ve hoş ülkeye sahip olup da bu kadar az insan kaynaklarımız vardır. Biz Adige Çerkes ırkı olarak, halkı olarak şunu söyleyebiliyoruz.
Belki maddi kaynaklarımız pek yüksek değildir ama insan kaynaklarımız çoktur. Kalifiye edilmiş, kalifiye olmuş insanları, iş adamları, yani kendi işini bilenleri buraya gönderip buraya yardımcı ettirebiliriz tabii ki. Ama bu tek bir şey gerektiriyor. Daha çok, daha sık görüşmemiz ve Adiliye Çerkez halkın adına yardımdan reddetmek gerekmektedir. Да, по-русски я скажу, а вы по-русски тогда переведите. На второй день начала войны Юрий Хамзатович Калмыков, Акбашев Борис Хазбукович пришли в наш офис. Валерий Алексеевич, ты здесь? Где ты? Вот у него в офисе в Москве. Они пришли к нам и сделали официальное обращение ко всем черкесам мира встать на защиту Абхазии. Şunu özellikle Rusça söylüyorum. Çünkü toplantının bir kısmı Rusça anlıyor, Türkçe nasıl olsa çevirirler. Savaşın ikinci gününde bizim devletimize Yura Hamzatoviç Kalmыкov ve Akbaşov Boris gelip dilekçe yazdılar, danıştılar ve tüm Çerkeslerin, dünyadaki tüm Çerkeslerine davet gönderdiler. Lütfen buraya yardımcı olun ve buraya katılın diye. И мы, Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа, Мурадин Хаджим, может Курчуков подтвердить, являемся одним из учредителей Международной Черкесской ассоциации. Поэтому мы один были народ после Великого потопа. И где-то на рубеже 4-6 тысячелетия до нашей эры мы разошлись по разным ущельям и стали разными народами. Aslında tarihe bakılırsa biz ta baştan beri tek bir halktık. Ancak Büyük Sev'den sonra 4. ve 6. yıllar arasında ayrılmışız ve ayrı yerlerde, ayrı bölgelerde yaşamaya başlamışız. Böylece ufak bir farklılıklar yaratıldı. Ama biz yine de tek bir ırkız. Абхаз-Абазин Черкес ırkıyız. Ну и вообще, как великий народ. Сейчас вот расшифровали ДНК Тутанхамона, и вы не поверите, кровь у него наша. Тутанхамона. 1500 lет до нашей эры. En şaşırtıcı şey de Tutankamon'un DNA'yı çözmüşler, okumuşlar. 1500 yıl sonra yani anlamamızı istiyorum. Ve o kanın içerisinde bizim kanımız varmış. İşte böyle anlatırken herkes bana gülmeye başladı. Центр ктула вата ктула избала решаа за роташко спрзырга напше зинала ведепичра квърдинка за ктула зигяпш напсто бирахкна и разсена антошо зиги зигяпсна шаките било шацха рускахс. Уса за Ходжузанку Фурхацана Яшацкана Адапшину Брехам Дазуса Брезеланга Абсурд Кластах Замыни Зеланга Ирак Хаджун Зиарзас Гизелга Зом Продукси Хава Гли Вай Хар Хабза Труктули Гома Чадили Гома Даруда Псухама Замаха Сергидри Раз Харахадик Псухушина Замкраса Уйдери Рыдер Клубус Усиопса Танзаца Юсруй Убрат Написано культура центр Хайвот Начик. Президент года на Азгибе Айтулара Анюсо приехал там, это было эфира, обснах культура центр Начикео, Апсу культура центр Апсна. Значит, у нас Тамыр Папцага, Убрах, Грант, Убрах Ихаз, Рус, значит, Убрах, Эйка,
حيفا بينكم واحد يكشف طبعا مخلص حيفا. Narşik'teki Afaz Derneği Başkanı Aslan Baksa. Кавказ, Павловна, Болгария, Республика, Акал Игнатьевич, Арцев, культура, центр, Апсна, Ахзала, Салам, Зах. Асалам, Школ, Ахзала, Узышкова, Садхарска, Буква, Васка, Зарышки, Хартик, Узышкова, Садхарска, Уважаемый президент, уважаемые братья, сестры, гости, делегаты 7-го съезда Всемирного конгресса Абхазо-Грузинского народа. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın 7. Büyük Dünya Abhaz-Abazin Kongresi'nin üyeleri ve delegeleri, Национальный культурный центр Абхазии Кабардино-Балкарской республики горячо приветствует Всемирно-Абхазо-Абазинский конгресс и поздравляет его участников с открытием и началом работы. Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin Afaz Derneği, Apsna adlı, Abhazya adlı Afaz Derneği hepinizi kutlamaktadır ve kongrenin iş başlamasını da kutlamaktadır. Всемирный конгресс – это еще один символ единства народа, его стремление к миру, согласию, сохранению духовных ценностей и традиций. Dünya Kongresi şu demektir, halkın birlik olmak isteği demektir, halkın kendi değerlerini savunmak isteği demektir. Мы готовы в братской Кабардино-Балкарии к продолжению совместной созидательной деятельности и поддержке общих инициатив, направленных на развитие и обогащение абхазо-адыгской культуры нашего древнего этноса. Biz Abhaz-Adık ırkı olarak Abhazya'ya destek vermek istiyoruz ve vereceğiz. Abhazya'nın kültürü ve sosyal hayatı ve adetlerini ilerletmek amacıyla, ilerletmek adına yardımcı olmak istiyoruz. Мы надеемся, что все решения, принятые съездом, будут содействовать консолидации нашего общества, укреплению межкультурного и межнационального диалога, сохранению мира. Umarım bu toplantı, bu kongre sonucu olarak çıkacak olanlar, sonuçlar veya projeler herkese uyar, tüm kanunlara uyardır ve ilerideki yapacağımız çalışmamız hepimize, hem size hem bize uyar. Особые слова благодарности разрешите адресовать организаторам съезда, чья инициатива будет способствовать еще большей гармонизации межнациональных, межконфессиональных интересов. Özellikle bu kongrenin organizatörlere teşekkür etmek istiyoruz müsaadenizle. Böyle çalışma devam etsin istiyoruz. Böyle birleşme ve görüşme devam etsin istiyoruz. Больших успехов, благополучия, мира и процветания с глубоким уважением председатель, руководитель Национального культурного центра Абхазии Кабардино-Балкарской республики, Бучавшева Каста Инга Раулевна. Büyük başarılar diliyoruz ve bol şanslar diliyoruz. Aynı zamanda ilerlemek açısından büyük başarılar da dilemek üzere
Afaz Derneği'nin başkanı Katsva İlmi Görgünü. Bu Biduzan'ın az ismi Anşa Aslı'nın Aslı'nın Владимир Ильич, вы будете выступать? А? Диаспора. Владимир Ильич. Azam Kıpşı Şahihat. Türkiye'de kaç kişi var aramızda şu anda delegasyonda? Ançı düşüyor, Hügo. İşte, aber wie ist so, das ist so gewesen. Bugün, Vaha Düneyhan, abi sizin bakıyorlar ki, yeka seyahatçılara sıkıntılarını, su ayıplara sıkıntılarını, azıcıktan bir seviyesi yok. Yüzdoğu işi topuyla. Hatırız kopsunun kararada. Kırıya su hassasça, hayzara doğu delegasyon. Hatırız ku, kongresana tıkara, taras minoni paşam badudza, kafetler gılın. Zigirap kaza, hız yükşak hatırız korku, yakumu kıskar ki boyuna, hablümüne katamza beştasın. Yeka sara usubitan ma yeka mawatı abra habha haya ahtasha uswa habha işte uswa la şöyle aha obri yüze tabela zaşale abra mızık yumzur ahas obri yüze ahtas bahar kri obri yüze aşağıya bahay yeka bart kurizdi harbazın abra yüzsüz la çağıyor Allah şöyle de vaha psikolojim var tabela zaşale Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, değerli delegeler, kongremizin değerli yöneticileri, hepinizi saygıyla selamlıyor. Başından itibaren kongre çalışmalarına emek veren, bizleri bugün buraya getiren herkese teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada ileriye dönük yapmamız gerekenlerden bahsedecektim. Ancak son zamanlarda şahit olduklarım maalesef beni bir tek konu üzerinde yoğunlaşmaya mecbur bıraktı. Zira öncelikli olarak bu alanda üstümüze düşen görevleri yerine getiremezsek, zaten başka bir şey konuşmamıza hem fırsat hem de gerek kalmayacak. Kırıyak su hassasça. Yekabalar, eyharak yas koracı. Ay başkare, ay ne bagare hamam ko. Uymu. Zakazakala, haylaçoya, hayzını ko. Hım yok kaşa kapsık, tagılu, yeka. Yahyoya ham yok, tagılı zaşa uzukşu. Abri yüze içeyim tagılı zaşa yesam da hamci, halşari, hagvabari, aygını, hayvanlar, Rusyalı, oza, çorniye, dimkarım yok, o bırak ahara yaşıyor. Şimdi değerli misafirler, sevgili arkadaşlar, özellikle Türkiye'den gelenlere yönelerek sesimi onlara duyurmak istiyorum. Özellikle diasporada birbirimize tahammülsüz, hoşgörüsüz, hatta bazen el altından da olsa düşmanca bir tavır içerisindeyiz. Bu olumsuz durum her geçen gün enerjimizi, potansiyelimizi, heyecanımızı paramparça ederek toplumumuzu kara bir delik gibi adeta yok oluşa doğru sürüklüyor. İşi doğanda kıtagulu. Uyamşılı ki, yegahvah nar hızır ki, ayaşaçka ala çömere ağam taay as uyanı bu. Yeka ayaşaçka ala çömere ağam taay. Aga imnerga kako işyaşaçka yanırdılar ki, çıbık seyrezden ışıştır kovu gitsin izdivi. Yüsergi çıbıksa seçmiş kovu izdivi, izdivi daha sah izdivi. Kapsal gibi kurgu apsuğa. Kapsal gibi kurgu apsuğa. Bu yüksek sıkıntı. Hüyük iri dua azara. Nas hüyük takıp kubra. Abra hava uyuk. Abriz nızınla.
متسخو ينحكم شو يحكم ينحرحو ينحرحو son derece hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden acı da olsa gerçekleri konuşmanın zamanı çoktan gelmiş geçiyor. Ancak gerçekleri konuşmanın ve birçok şeyi mümkün olduğunca açıklıkla dile getirmeye çalışmanın bizleri, özellikle beni oldukça sevimsiz bir duruma düşürdüğünün de farkındayım. Ama bu sorumluluğu alıyorum, bu riski alıyorum. Burada, şimdi hepinizin bilmesi gereken bir şey var. Özellikle Türkiye'de. Arazegi yırhanı yırzımı sarayspro. İzbanzar urt yırhan hürzguarlo. Sarayspari sana güzel o. Burada yaşayan herkes en az 10 kişinin yapması gereken işi yapıyor. En az 10 kişinin sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Şimdi hal böyle olunca bu bizim sinirlerimizi yıpratıyor. Hatta bazen gereksiz tepkiler vermemize neden oluyor. Yanlış şeyler söylememize neden oluyor. Onun için lütfen söylediklerimi bu süzgeç üzerinden süzerek değerlendirin. Haföntkar da Rabbi Zadi Akhadan Zıpsataş Kokoşa Vladislav Arzımba Pхынгумза Евивба Zgifib Pşini Yübaşıpsızı bal balı akıtıcı İfbalkıma bal balı akıtıcı Absuayvlar Dırılıgılını iyi rozakı İfbalkıma İzbalkıma Seyis Balkı Abbas gibi Suayvlar Yazgı Şayahtıp bu hapsakı Şayahtıp bu hapsakı İzbanza Hara darazı hapsi Hapsat yılhamda ırkakişekçe her maçka arabra hain hapsayla. Sarabus ana bir dahlafni yozcisyon. Uyşa ahra dudza dağradıloz usan. Yahir boz nas sarısalıp stazarada yıbanı o bas o işi iskaz. Şimdi değerli arkadaşlar hepiniz hatırlıyorsunuz 26 Temmuz 1992 günü Balbalı köyünde Türkiye'de rahmetli Cumhurbaşkanımız Vladislav Arzaman'ın söylediği lafı hatırlıyor musunuz? Sözleri hatırlayanlarınız var mı? Şöyle demişti. Gelin yer değiştirelim sevgili halkım. Çünkü bizler Apazada çok yorulduk. Bu yükü biraz da siz üstlenin. Vatanı bizler siz koruyun. Biz de buraya gelip biraz dinlenelim demişti. Şimdi rahmetli Arzaman'ın o dönemde şaka yolu sarf ettiği sözlerin aslında ne kadar ciddi bir yaraya işaret ettiğini bugün ben bizzat kendi yaşamımda öğrenmiş durumdayım. Bu yüzden hiç uzatmadan lafa geliyorum. Buyurun. Türkmen diasporaklık zayıfso hatanlarca, ayhapça, federasya korakadaça, hakluk korakadaça, delegatça, hayüzça, yüzsigi, zigibsiye bu. Ama da şu bijarayı sokakçara zımamayma beyçak, hara şaka hara apso. Hava bazara şaka yıpşnaf var. Zınızındaki hara şeytanırgıl o, abra. Абрах шекчан рыбу, убри и все липты возру. Арах, харара, хаус выйдеру, ханхаю зару, аррамазура, шаха азару, хадипломат зару, хвахти зару, хазар ахрабалак зару, зегди харай ахцару. Уйвир, апарт курызыги, елугу имарю паха. Уантамила, и Марио Устам, и все сейчас. Уже абат курсиги ханасус лагамышта и волоза ярбасна хатабат яхга. Яйца было его, а не хара, качакта. Хара аторух и хад нацаз атака хопра дудза, как ханчизы. Папа его обливал пшена, абат курсиги ханасус. Şimdi Türkiye diasporasının değerli temsilcileri, değerli büyüklerimiz Cemalettin amca başta olmak üzere, federasyonlarımızın, derneklerimizin değerli temsilcileri, değerli başkanlar, sevgili dostlarımız, sizlerin aranızda sonu gelmeyen çekişmelerin sizlerin aranızdaki, bizler de dahil oluruz bazen, bizim aramızda da çekişmeler var. Ama sizin öneminize binaen ben özellikle sizi ön plana çıkarak sizden bahsetmek istiyorum. Sizin aranızdaki çekişmelerin bizleri nasıl yorduğunu, nasıl yıprattığını, enerjimizi nasıl yok ettiğini ve bazen hiç yoktan birbirimize nasıl düşürdüğünü bu platformda şimdi açık ifade etmek zorundayım. Şimdi bizler burada hem işçi, hem çiftçi, hem asker, hem diplomat, hem bürokrat, hem kültür sanat emekçisi, hem şu, hem bu. Yani herkes olmak zorundayız. Ya bu da kolay değil, bizleri yoruyor. Sinirlerimizi yıpratıyor.
Yani şu kadarını söyleyeyim, yorulduk. Samimi söylüyorum, yorulduk. Ve artık yükümüzü paylaşacak, bizlere omuz verecek insanlar arıyoruz. Sürekli yeni sorunlar çıkaran, bizleri gerçek hedeflerimizden uzaklaştıran kavgalarından artık gına geldi. Ne de hakkımız? Bu konuda acilen kendimize gelmek, gelecek kuşaklar açısından tarihi bir sorumluluk olarak hepimizin omuzlarındadır. İşe sözü kara hayada rahat sevgisi şaşı. Allah تزوي حلوز problema çırız geçim. Hayada hayata. Kırıp su ayusya. Hil azalaki. Apsni apsuri ganetala atak kubrası hamu yibşu. Hariyazı atsahatara yataksan. Hat zegi abriye khayr baş alafulak. Ya bu habunk. Ay habı taras minoli başan başa atak kubrido hayuri ay hab. Har apsua zegi azalak. Başa psu kulu ya hasabala abunba. Apsnankara khada harahabuka atak kubrahab. Bu zegi. Nerede olursa olalım, Abhazya ve Abazalık açısından hepimiz eşit sorumluluk altındayız. Bunun için herhangi bir resmi görevlendirme gerekmiyor. Bizler hepimiz bu kurumun sıradan bir üyesi değil, başkanı gibi, Abhazya devletinin de sıradan bir vatandaşı gibi değil, adeta cumhurbaşkanıymışız gibi sorumluluk bilinci içinde hareket edebilmeliyiz. Nas, yahdır ziz okutacak ki, hara hapsta zara kırkartaymış. Abriye khayıkla kırkartayı güç siyamo, Apsındılı şabu, apsini, apsuaylarıyla tahrapa şabu, ipsiyezini yaktırır. Ubriyam şalı ki, ahayit kılapıyı, hara yo, habşara yo, ayma kayıcı, apsını ahımkara Allah'ım. Apsını ahımkara Allah'ım, abri dağızı, işarto, yönü, yamalı, yaktırır. Abri ahımkara haktızı. Ayrıca bilmemiz gereken başka bir konuda tüm hayatımızın olduğu gibi bu kurumun merkezinde Abhazya olduğu, önceliklerinin de Abhazya ile Abaza halkının çıkarları doğrultusunda belirlendiğidir. Bu yüzden de kendi aramızdaki kurumsal, kişisel ve başka her türlü sürtüşmeyi hem bu kurumu hem diğer kurumlarımızı hem de Abhazya devletini asla taraf etmemeli, onları gözümüz gibi korumalı ve bu konuda azami hassasiyeti ortaya koyabilmeliyiz. Böyle soyuska. İşe sıkışıyor. Şay, voyuştar nefes, hamç alşara zegi, hara, hakuy bakriyeza hamdu. Ari yüz akım yaklaşar. Hazır kulu adyıl atarfetara yüz ol. Başa haymak haycak kurumşala, ahar hora, hazırım zazı potansiyel tutsa, yampazı nazarıya çok potansiyel tutsa. Uyamşala ki, yağırlasına, daşazı ispat hakkı başı yağırın, İradık alo avusuz bakarıla hakkı harcakor, daçazlık hakkı harcakor. Enerjimizi, heyecanımızı kaybettik. Manzar, hınır hüşü zaman açışıra amüye anılara adallaha sıfa şahsan o hukukullah yollarga bir yardım yapıyor. Yakınlar gibi bu sıkıla hazırlığı zorluk şu, sıkıla şurada, tokşala şuradan seytah koşu. Ayyara habra hukukunun çok fazla o. Hatırlarız aşağıya değerli dostlar, lütfen sahip olduğumuz enerjimizi birbirimizi yok sayma, hatta yok etme yolunda boşa harcamayalım. Zira böyle bir durumda düşmana bile gerek kalmadan kendi bildiğimiz dalları kendimiz kesiyoruz demektir. Artık gereksiz iç çekişmelerden dolayı bir türlü harekete geçiremediğimiz devasa potansiyelimiz de her geçen gün elimizden kayıp gitmektedir maalesef. Bu yüzden bir an önce kendimize gelmeli, radikal kararlarla ciddi bir silkiliş içerisine girmeliyiz. Aksi takdirde maalesef geri dönüşü olmayan toplumsal bir intihar yoluna girmekten başka seçeneğimiz kalmayacağını burada acı olsa da zillendirmek zorundayız. Böyle yapısı o yüzüyor. İftahızı, takılırız aşağı zeymişler. Abra, hasta. Hazzi, hara hayzatan hav. Abra yılı zeki, hayvlar, rap hibul o aşağı. Usumi, bunu işvay zırga o aşağı. Oyu sana zara astar suku, şamayı şıkışara, yıkıdı bızışalar, yıkı ayı takara, yılışmaz. Mamzar kuşu harpazı, abra habjara şamayı, abra haayını,
Sıkıla, hatta sıkıla, haçafu, ahara, habitus. Uyku, hazzi yahzırmandız, sergi abi hiç kısıp sıvandız. Kâse geçsiniz. Ama o sıkıntı var arkadaşlar. Sevgili dostlarım, şimdi sadece bir durum tespiti için açıkça kendimize soralım. Burada oturanlar hepimiz toplumumuzun önde gelen insanlarsınız. Kaçınızın evladı ana diliyle kendisini ifade edebilir? Ya da bırakalım çocuklarımızı. Hangimiz, kaçımız şu kürsüye gelerek bütün düşüncemizi avazaca düşünerek güçlü bir şekilde ana dilde ifade edebiliriz? Acı ama yani bu soruya hepimiz diye cevap verebilecek durumda değiliz. O sanat İşer tazo dünya ala akzara aşka atsara hacı. Böyle bir söz aşka. Adiyas proje akzara apsal yıl apnıge akzara hakılmago. Tekrar altını çiziyorum. Da yazı yıkasın. Adiyas proje hayla rıbza apsal yılıcıge hayla rıbza. Ançıyorum. Şart şıkça şkulturi şmilat hıdırı rıkça apsal yıl akçara yüzü. İspanya Adiaspora apı yetişim apsını apınkarla kara ana göre hava yazmam musu. O ise sabzı bizgo. O ise sataş koko. Ağzım bayı hep dalga geçmiş. Ay bu ise geçmiş. Hacin cevap amba. Zıkıyapıtu apsu apınkarla rıkılar sukamazam. O sanakla. Ultrım sabgılar rıkınıra milat ideyani hamazor gibi. Hep dalga. Sara opri kadınca katıstı. Amilat hıdırra ayıp olurlar ki milat ideyani hamazor olmuş. O duruyor. Şimdi değerli dostlarım, demek ki o zaman şuraya gelip ana dilimizle kendimizi ifade edemiyorsak, devam ediyorum, tehlikeli bir sürece doğru gidiyoruz demektir. Şimdi diasporada yok oluş, Tanrı esirgesin, Abhazya'da yok oluş demektir. Sizlerin öz benliğinizi, yani dilinizi, kültürünüzü, ulusal kimliğinizi korumanız artık bugünden itibaren, şu andan itibaren ana vatanın korunmasıyla eş değerlidir. Zira diasporasız, bağımsız bir ana vatan uzun vadede asla söz konusu olamaz. Ya bunu daha nasıl söyleyelim ya? Asla söz konusu olamaz. Alaşamazım. Havayla, Ravilat Hıdır'a, Ahmıkçava, ha diaspora Ahmıkçava, hapsat yılıcı, hayırları ya, hınkarı ya, sıkçı zaman bu işte haskusru. Ya haskusru, yahkarı. Bunu da söyleyen ben değilim. Onu da rahmetli Arzım'a söylüyor. Bakın ne diyor? Diyor ki diaspora olmadan bağımsız bir Abhaz devletini yaşatmamız asla mümkün değildir. Bu yüzden onların ana vatanlarına döndürülmeleri ulusal idealimiz olmalıdır diyor. Ben de demin Abhaz'a ifade ettim. Ona sadece ulusal kimliklerini korumayı da ulusal ideal olarak eklemek gerekir diyor. Şara diasporacı ayara hakkı bazar şeyli bakara Abriyazanov absu ve hünkarızı tıkıtut zazam. Abriyazanov hazırdı zam. Abriyam şurayı. Şübşare yepo. İtsakı do ayca farma şarpasın. Zeki şübşakı bu neyi bitir. Şaka şeysini koru, haysını koru. Abriyaysa havşakı eybetin. Havşakı eybetin kâsarızı atıqtan diye havşara avzırgı alır. Antiyorum ya, atıqtan diye havşara avzırgı alır. Bu sabunuz koca şu mu? Bu sabunuz hagi hayxot kala bas Google yusum ya. Sarıs hasıl bakısı. Bu sanat yaka haydın dolasat yanba. Atak bir sarıs. Yaka zeydin dola zımza. Zımza zeydin dola. Akan zeydin dola. Bu sabunuz haydın dolasat yaka haydın dola. Şimdi değerli dostlarım, Türkiye'den gelen büyüklerim, sizin diasporadaki varlığınız, birliğiniz işte bunun için, devletimiz için bu kadar önemli. Bundan dolayı artık geçmişteki anlamsız çekişmelerin üzerine bir sünger çekip geleceğe doğru hep birlikte ve omuz omuza yürümenin zamanı gelmiş geçmektedir.
Kim bilir şu toplantı belki de bizim bu konudaki son fırsatımız olabilir. Olmayacağını hiç kimse söyleyebilir mi? Hayır. O halde kişisel egolarımızı ayaklarımızın altına alıp devletimizin ve milletimizin çıkarları uğruna geri kalan her şeyi elimizin tersiyle itme zamanı gelmiştir. Gelmediyse bugün değilse ne zaman? Söylüyorum onun cevabını. Ya bugün ya hiçbir zaman. Atoruk aklı sağlayan bu sanatla şair abri işokta olarak akşarakta hakazı. Biz şu an iyisi kadar hıtbuk aşka haysımını baba yeter hazırlı zeki yılsıda. Ama da biz şu an iyisi hakazı. Rakha ayzı zürra nas aynı bakarak aynı bakarak an habijala amışlar ki yar beni zağlamışlar harahat teyzli o büyüktür orada. Şimdi tarih binlerce yıl sonra altın tepside bize bir fırsat sunmuş. Bence bu fırsatı bir daha asla tekrar etmeyecek. Bu yüzden gelin bunun değerini gereğince takdir edelim. Aynı dili konuşmayıp, aynı hedefe birlikte yürümedikçe bütün uğraşlarımız ne yazık ki beyhudedir. Ancak aynı dili konuşmamız için önce birbirimizi anlamamız gerekir. Birbirimizi anlamaya başladıktan sonra da hiçbir gücün bizi yolumuzdan alıkoyması asla mümkün olamaz. Bu sanatla abriya sarabı gel hıyatan atak bagi hara kul hara yahsa abziya bara akhir o agwad zahta khuzi yizahta khuzi aya shara o ay jafa ay wala o ay gara zahta yara khabita o agara zahta. Şimdi şu soruları tekrar kendimize bir soralım. Sevgi varken nefret diye, kardeşlik varken didişmek niçin? Dostluk varken neden düşmanlık? Özgürlük varken niye kendimizi bazı şeylere tutsak ediyoruz? Böyle yapıyorsa yapacağız yüz kere, saç kere. Yahkak mı işte? Ma zegi hanapkoy koşanıp ahso mamzar gi anfe gumhan حيبخطاح سنة خمزغدا خطا عرفوي başa amcam araya da vahat yaşamaya lazım. Sevgili büyüklerim, dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, unutmayalım. Bugün ya hep beraber el ele verip geleceğe yürüyeceğiz ya da darmadağın olup perişan bir şekilde bölüme. Allah esirgesin, öyle. Hiç boş yere kendinizi kandırmayalım. Ne olur? Bunun ikinci bir yolu, üçüncü bir yolu yok. Başka bir alternatif yok. Yeketi tabela zaşa kanta havyakır kıyıbıtını kaa ayçını orası iman kalamha yıkut vügaza sarkiye sarkiye okut bu tanıştır ya o afa harahayfır Phoenix saat olmayan mitologiyacı ipsat daçızlık Сахало, убризу, харахайда убризу, харахайда сразкумюлару. У санапва, значит, хасва, эйха янылаш суанта, у сахот, ашара эйха яназай буантаза, эйха янылаш суанта. У санапва, ханапвей кожаным, абри سبقي حزارة أتحول حمومي وبريجي حزنم خبر أتحول خبر شاي هاي ولا يرزقلر يو أمر أجا هيتصبلا كان بيوشنا ساقي فرقشو شوت يالش قديمه أنا خبرك هابريس سبتخبر ينرقشنا أبشر برضو تصفيقنتي Aman kadar vaziyet şu. Bugünkü hazin durumumuzun geleceğe el ele vererek yürümek açısından hiç de iç açıcı olmadığını söyleyenler için de bir tek lafım var. Toplumumuz, bizim halkımız zümrüt-i anka kuşu gibi her seferinde küllerinden yeniden doğan bir millettir. Bunu tekrar hatırlatmak isterim herkese. Ve karanlığın en ağır olduğu an güneşin doğumunun en yakın olduğu andır.
O zaman gelin hep birlikte el verelim. Ölüm uykusuna kalmadan güneşin doğuşunu, ulusumuz için doğan güneşi hep beraber karşılayalım. Sözlerimin sonunda seçilecek olan yeni yönetime gönülden başarılar diliyorum. Şapşan, hatırda sıklık pıt amacana zan mışılla ayve sıgaz ve yalı akar. Sayfa kormaç ki hentazır yalı seyahatışa abrayo apsmen hava kadar brazo abra yobo federasya kadar abrayo ahanat işkas kazıymış atan da kobrası hizgod işte yazdığı sıkışmaları sazırızı ama abat yıkatın saray isimşa abi yüzü spor nas sanı bağlı ki hayat çok yahar حويتاز وحيد الحوض سويا وجشن سويا قدو زنزنا يجوي حوازة سنة يجار يجزبا وزرقي لحشوت وزرقي يشحب يسمشا هرا حفيفا حامها بيجا تقتنا يحسن يشحب أبزير بسالة حاجلر أبزير بيبسا أيشر بيبسا أدني يلمنزل حبس واجلر عهرا هي الله أدني زي يخزو أدري يكون فايبر زي فايبر زي أبس ولا سوبر موان في هذا. What do you want to do? لا واسمه مش عندهم الناس شوي واسمه. أنا والله حد Salam şistovet. Atatürk'e delegasya. Seçe abi Oktay kır yıkıya kimza o. Yıkıyalız yıkıya ara sebebi hatalı isparstan. Haratırtığın diyaz. Şimdi rüya zayıf o delegasya. Abriye bırakınışa az acım zerece mekeyce hamz. Haydvar. Abriye bırakınışa karakal. Ara sana federasya fadılır. Abriye yav. Abriye kod beveda tabi hayto federasya için abriye tüçed. Reyvada dalo. Teçe delegasya kalı dayı. Nasıl bırak tilacra acamba. Dao abas sahiler oluşuva ve hapçav. Ya ucdurma tıktılı ya alasın. Hara araya kongres halıqını adir rahamızımız. Avaylar için diyalığın yargı ve şaşneyin delegasya şoflayan. Şu saçse avu satsa zıştakbaz yurt kiru sarzet hergi hu satsa vahşacız. Xadanat neyin tıktılı. Ahıntıkar atsasıtın sneyişti diye. A kongres çalışır bunu bir. Sessiz ses çalışır kuma. Sessiz yücehıca gut yüz çalışır seyuma. Sişpan evi. Mamoyu da delegasya kalan evi. Çalışır kursun. Açıkları araştırsın. Yatsıştırsın şine evi kahayı. Sergübri inalatını tıktılıya az tıktılı var. İzi getirirtini arayavuz yatsıştığı var. Abriye eylatırıcın alışa altırtın hatta atsızlığa obar tebriyam tekercizin jümşüla yokumşula yayıçkanı rbilet görmezeyni rüsesayir tarafını abrayılız goyaz doğurmaşını kurzarak zizli girofyanı delegasyasının saydılar. Bu yani bu ara bir sürü kahamı. Haritırtıla cümzericila خودشو خصوصی زرالات ara seyahat şey gılo gizli yazgi harcım zırıcılı bu seyahatçe kamazın خودشو خصوصی زرالات aqa hapsu abra yaz izligi seyahatçe yüz çeki izligi hayhabu izligi arıyor sızhana cevaz boğruk mabzar araya yazamız hadi aramıyor ha tıptıla adiyas boriyun xava harictu kakaşna hanxom mamo aber psixolo sfyacha joy Oktay abi yaramaç Türk yolu ite kadar sey taz bezvam artık apskızın drugi izaz. Seyliga.
Арианская чачева сырюни сесейска сейцо ирвашки. Жука елы кауы жука изим чачуэлы бит. Жука егелы кazо мегиз чачуэлы. Харфиафет кол федерация хаяу убыл брайна бсирзахан абри ахра хупачын елы кол авамилла трешаут. Абри асязр туртны يخبرك اشتكى كشنيا عن نفسنا المقص وزار وباص فيش حقتاو اخرام كحر يباص خدك حمو قوس حمو وبرايا عقرام خيب حرخان سساب دبسون حساس حداو ابراز اختو سمس الزاويت سساب سانجي دوبخن رجل بيسو يكشو بانيابي وروسي على زمان سواجن جلوجن دجوبي بغزوا مري سكت تش ساحل سيحشا حتى كل ذا شو سيشيزم أبرا ياو ييتساز أبري خصنا أبرا ياو يبرزوا حيزن ييتساز يزيج أجباز بوكورو باكيس اليازجي أفدراسيا اليازجي خلا يازجي زبوزلا وإذا أنا رايزي بتدوركم واوس بوكورو ياشو تشغلا ميكسن زبوزلا أريام يولري حيا شخوت سحقوس يسخوسكوا حيتقلنا فدراسيا وفيتقل كل أحسن سحوها أخا حشرة برجن حيتطلق حبس برجن حيتطلق حشم زير برجن حيتطلق حبس ورزان حيتطلق وسبريق برجن شاذ بس يمديك كهذا المعريتون خص شو خصو أري راي شاذ الشحاذ سدت مخا سلكيس شو وصل كده أصحاب معه راسنا وإنسان أجل شو سرشر استقسام خنشخان أيلا ترى يشو بريد أساسات بس أيلا ترى نالك أو أربعين جوكل سويت دخل جوك ينال جوك دشكر زود ويجي شو بوغان راح ترنو أبرا حيلا ترى تركيا امتيازي يوردانيا امتيازي سوريا امتيازي زخنجي انتقال امتيازي زكي أبرا حسوسف أبرا أبوستاغو ما حيلا ترى ما حبسورو ما حبسشو ما حليشو ما ياسحسو زكوزالك وبري حيلاتنا شوية لسنة إشباح الشيوة وبري عبشجة شاز لك حي أصل حي لكي صل حي تسمع حي تسمع حي عبد الشيء بعض الصداقين كم زرقاء وحن يمرق على خمسة وتسعين زاشا ويعرف زكيز بالظروف شكو أكيد خرج رأي عزم تحت خم وزر شغال عليكم شو سرس سعوا بحال الجروخة سرس أفريقيا أفريقيا زريس الخبز في بابو دزوستا سرسوم تدروم تساسكر دي عين صراحة خلوا بلي على رجل ورا واحد خورس لجراب خزر سكوتشي ورو من نوع دخال سلام نص شمخ على ما تجي وسيلان سبز ما خلني حد خد شيء وني كل شيء يعني كل شيء يقول لك تيجي إنه حيتساعد ولا يزيد حيتساعد إنه بيجي شوية أحسن بلوك تخو سريس تخو بلوك أي كاري حقيقة بلوك يوخد باش بكان بلوك الأبراج بريس تخوف في دعات زرو جينا اشتري عبسين يخسر بيخلبي وتصير هو آخر بعضهم يقول بشر قالوا تقول زاش بشر خط زر عندك رجلات بيسعى استخوف داري تبو في خازي عازي في خازي عراجيوسي بريزام بتكس خطر وعارس اسم دروي واحد خطر شعب واي ومثلكم درهم كلهم ويا بصدق نيجي الحين اليوم بصدق اخذ الراس بس حياتي بس ياخذ اليوم اخ رايك شوز زي تطلع زي شوز كوب سكالا زي شوز تاخذ زرا بزوس على كذا وروح خمره راس في وصل الكذا زرز كان اي حب كان اي حبيبي كذا شكرا زي جاي تشيل سوق شنو بتشوز يفهم يسمعوا يحسوا عشان خبرت بقى الركوب بيعرفوا
Озеки, Узи Арзон, Хабша, Абишузя, Абишузя, Шверница, Кушина, Ваш Махан и премьер-министр Брейгу прием комиссионный Хабсиамас. Айцкар, Симариан, комиссионный Хабсдама, Брейг писец на русском языке. Зададут сказала, я Шевчехар, Якобера, кто-то плюс боем министра Тарачар, Дмитрий Хамус, Карцигир, Яра, ваш Махан, Хабри Хлопшва, Давид, Письмо Майсхабсон, Гулея его, Демонстрацию. Хабар Русу Щенасова, а Казан Драза Гибава, Мубакроя, Гимбава, Хатаракцан, Яавай, Лисахуцан, Россия, Азазан, Дали, Такум Хесер, Кандкара, Хабы, Акхам Набилана, Никто, ни ты, ни я не будет решать. В речах решать. Нет же. Она согут нас так не годится, понимаешь? Не годится, не годится. Не выйдет, это надо просто Васильевич, завтра будете выступать. Вы. Завтра очень ответственный момент. Yarın çok önemli bir gündür. Выборы. Oy vereceğiz. Руководителей Всемирного конгресса. Завтра выборы. Поэтому, пожалуйста, Okrenin yönetimini başkanı. чтобы они пришли. Вячеслав Константинович, извини, но завтра моя партия, поэтому мы очень просим вас вести, поскольку вы председатель Морской
Варил душу? Пришла ли Я беседрицу вместе. Константинович. Варил? Мама это пример. Слава Андреевичу, Барда Андреевич. Нет, вот там председатель оргкомитета должен вести это заседание. Решим мы так. Сначала Вас ожидает транспорт возле здания, а также завтра, 8 декабря, в 9:30, автобусы будут ожидать вас возле отеля для того, чтобы в 10 утра продолжить работу съезда по поводу обсуждения и утверждения устава. Devam edeceğiz. Tüzüğün incelenmesi ve konuşması olacaktır. Görevli arkadaşlarımız size yardımcı olacaklardır. İyi akşamlar diliyorum. Помнишь?